na yensua de kakra fa Bible no na yenni nkomo kakra ene anopai ewo nyame asem emu se beya asetena no ebetume akonkan Awurade de nasem ne bo wiase na wankwati asem no anye biribia oyeye ente adabia yebodin se ene no yesua nyame asem ede boa epeja yabrabo ewo ho enom ene anopai asem a mede eba no yebehunu ewo eye David adwomto dia edikan no anopai me be abekasa afa enhyira eho na dia edikan no ose enhyira ne onipa a onante abonefo agina mu na onyina ne bonyefo kwan so na ontena feudifo tena bia na mum na ni gye Awurade mra eho na odwe ho awia ne anadwo saa nipa no otese dia etim asubonten ho a eso na ba ne bremu na hahan empo dia oye nyina bewie yie anopa Awurade asem nie abusuafo abrabo a yewo mu a ye boyi Bible no ye manual Bible no na kire ye sadia ye bobra ebetime akọ Bible no na kire kwan a ye faso a ye tutu yanamon na anopai me no kan hyira ho asem ewo Bible yi emu Awurade asem a David David adwomto no o se onipa bia wo pese wo ye nhyira bosomi a eba yi mu afia eba yi mu afia yesi mu yi na wotwe a yewo mu yi obi bia wo pese wo ye nhyira no esese wo ye onipa wonante abonefo agina mu else wo yi wo ho efiri ade bia eye bone emu wose wo te wo ho na wo ye wo ho wese obo abrabo a etene na eso nyame ani eno ye anamuntu edikan a ebema waye enhyira anamuntu a wo bio a obetimi aye enhyira ene se wo sa nipa no wontena feudifo tena bia ya obabi a wotena ho a saa bia ye no eye feudifo tena bia ensem fata se obetimi atena ho Bible di adanse se ya woniema nyina ho kwan na so nyani nyina ne fata yen enti so opese wabra botene opese Awurade hye wanimonyam opese unya nhyira opese unya brabo mu nkan kro nya baabia na ese wo kro obi o ha o se ai me ko ho na nkomo a omudiedie minibi se wakọ ho no nko a wote ho na ye ka asem na wutie bi nko ade wo ka ho ebi boni bia na asotwe bia wo ho consequences bia no wo ka ho ebi ya de ba aban mra mu kura mpo man Ghana mu a se boni bi si na nya na odi boni no na se wo ho mpo a ye chi a ye bechi ubi sa na nyame asante wo se so pese wo ye nhyira wontena ne feudifo etena bia na baabia eye medenie o se onipa bia o pese o ye nhyira no na oyi ne ho firi saa ne ma we mu no Awurade Nyankopon eye ne tese dua esi asubonten ho saa nipa no obeso na ba ewo ne bremu ade bia oye beyeye na hahan empo da ene wiase obi esu sa abrabo asetena mu ayeden eye nokore nanso edin sedan yara Awurade nimne die ewom Awurade be kai wo edin sedan yara enso bedidi da bia edin sedan yara enso be kwa abada bia anopai so pese ye nhyira yi ho firi niema bi emu nipa fa abrabo se abrabo enoa ne abrabo se ade anya kyeme no mada masori enko ade Awurade awie no enunti da bia ya meka asem bi se eye adom ne ahweye se Awurade di adom no dom wo na wantimi anhweye anyi wo ho amfiri niema bi mu a emfaso maso mawo Awurade ama ade achon ahweye no bi ni se wontena fedi fo tena bia
unyina ne bonyefo kwan so wonya de ebetia awurade wobɛte wo ho ade nyina mu ne sayo no ebetimi aboa wo na awurade ahunu sɛ woyɛ obi a wotene na awurade bɛtɛw obeneze obɛyɛ o te sɛ dua atime subɔnten ho wobɛso waba ne bremu ebre se wunya nhyira ubenya ade obi aye enye ye nkwan ye ebeye ye baabi obi awura enye ye no nkwan awura ebeye ye abusanfo nyamesom eye principled ewo na kwan ene na kwan wantumi amfa so a abraboi obene na musa se ya be kwa afi behia na wantumi anya ade ba kokora anopei awurade moa na onye onitefo ewa asemi eho na onhyiraw mempa ya me bomo a na ya wo ni se awurade ntew te se dua ya te ewa subonten ho na watumi aso waba ewo ne bremu baabi a yadri ye be fa no penkai bo samade akye bia dwumadi so ne ye kwa aba ye ba enkomo bebre ewa akire. Good morning. Basi ete se mfana manam no amfa ho no efa odihye bi ho apam dada ene din no anopai mede na wotweda so ayisie eye oba pani akua manu ede ne frinkai bonase nana kwaten berim adehye busua no wormo hene ene nana akua jewa wo berim hema Nkoranza busua pani kwame edubofo Nkoranza no wote Pentecost asafo no emumpenimfo ne asafoma omode hyenempon ene oba pani akua manu a woda fomi opani kofie nsu opani kojo jamfi ayrede ena wonum nyina wo opani akuna Steven opani kwa mesechi wonmote Nkoranza opani ampofo Nkoranza gidim no wo opani kwa benatewia wone nuanu mo bibiani opani ampofo ena opani kwa kupoku a wo adwira opani kwa benefa yenense osoja na kira kwan won kran opani kojo amponsa okumase oba opani afia badu maame abena mponsa wonyina won Nkoranza maame amaboatema won Nkoranza fi oba opani adwo afadwo yenense soja woman asua no na wote wone ne nuanu ma ne mema oba opani adwo anko maame adwo afiema wonum nyina won Nkoranza oba opani afia bo wa ayrede maame Juliana konadu maame abena bebi Nkoranza na wonum nyina ate oba opani twumwa ewo bebieni maame akosua oye provision store won Nkoranza na kwabena he wo sesase hene sesase busua ne pani opani kwa Daniel London na na kira kwan wo oba pani adwo akra woni sesase hema batampa anopa hyeden lawyer Kofi Idris ya brade shibusu ne pani na ma pani Ibrahim wo hwe kire se Nkoranza hema eno won kwaso oba pani afiatewia wone ne nuamo oba pani adwo akra wo kokofu Nkoranza oye na ne ba eda fom ba won sunu muatie kose na hyeden opani fuku pe wo mempasem woni kunani a ne suebu no kon agya yana na kwa aten Nkoranza berim hene wone ne nuamo opani nkwabena tachi wone nuano opani nkwabenefa wone nuanom wonyina won Nkoranza opani nkwame odo efe akumsado masena kya kwan wo akosua do bia won Nkoranza akosua nyako wone ne nuanom won Nkoranza enuanom ma ne mema abena kunadu o kumase ama kunadu Nkoranza no wote kofia nkoma ko won Nkoranza afia de chiwa ne mma afia toa wonum nyina te Nkoranza dora o kumase abena de chiwa wo busua wone ne mma emma ya wonum aka akira ne suo te wo mo na aduane da wonum kura a torese nkunuma no ya amage na kira kwan wo sunwane akosua kyan wo mempasem kofia ntwu sunwane ho na kwadwofusu wo ya Steven wonne nuanom kofia henkan Tewia Francis Tewia Agrochemicals wonne nuanom kwadwofusu na ya wo Amsterdam wonna na akua Amsterdam ho na wono nso wo
kwasi fosu obejom ya Paulina woni ni nuanom ma ne mema akwasi sei yene ne seji ne Nkoranza kwakwala agi Nkoranza na nkwase ene odi ne dwuma wone emanananom a wondodo bebro hadu num ene ne nanka so anom adu wotwe ena ese amansan se wonom de hye wade nyina oba pani ekwemanu wodaya wansori na twede ampo edom ye no wotene han na ni kire a edachena bosumi de twato ena wonom tena se anopa no ndu akoese no nsia bebo na nwumre na womo ede ne na wotwede de na hyehye so ewo Nkoranza ba mu oton safradofo na ejamfo se yemre benum hommeka won ho na chikro enko agina ayi nso eya nkwaja de na kirate no enye wono ena epam we ye chi ena ase na eno no Ibrahim kan ni se Dr. Korea wono oba pani ekwemanu eyi nka boy ne nsa ehyase ma me sapo mama ta ene ne se amoma onde mame eyi nechi ena ase ne abusua wo mo de hye ne mame sapo mama ta anase amoma ase emfo na ase piesie emfa fidikase so mama nsanya ebeja mo bra wo mo de hye wodane to ya na wo kete nachi ewo yiyo mu na aseda no ne twotwo mu ntwopa enkoma Pentecost asafo no ya won Nkoranza titru kisima centra osofo asi edubudu wone asafo no mpenimfo ne asafo ma abusua pani na Kofi Agye ya wono aso ni nyina ase hene ne yewura abusua wono maka akire titru ne abusua no na kwasi apiedu ya oyan konte bosonfo ne kira kwan wo kwasi wone ne nuanom yewura JK amwa o retired educationist Nkoranza 0.4 wone nuanom maame akosu adoma kumase wone di adeni abusua se wontime mfo asede ni aseda ne bi nkoma ema no tesese wa George na Italy amocha Italy Kwasi Agye driver tachiman Ado Gabriel ni so on the 0.4 yame wonhyira mabere wada mase adwo akuna du kumase kwakwantwi ayine ne sekelenke 0.4 wone ne nuanom ene maame sapoma abusua aka akire nyina da afewa wode mpa bota akire ene won ma eboa afa bia no wose basayi adoma hata mununkuma che wo hyire obi ntime nnome no wonto ne hyire pansu enwudi obia ehwere ye eho se ye wobre wadaje ana obi bia se wote se sompa eye adwuma na maame amu abusua no na edinyame damo ase anopai se na udwetire ewo Pentecost Cooperative Credit Union apenkufo na efri enye mpenku wose womo eda animanimu ya womo empenimfo a ono womo ba bedi dwuma edi akire kuoma no enti se na obi bi da ho a onua ese de asase nyanwam nyame tie sufre enti nyame de kyɛn ya bosome mienu ne de toso mienu Kwasi da edi enimi no mienu awia ken wono mo tenase ewo Pentecost asoda ahom akire kisima centra ho no wo mo ba beda badwako yedi edi akire kuoma no afi adwumefo no wo mo ba bedi dwuma nso wo beda wono madi edi akire kuoma ene nhyehyeye a wo mo de ba bedi dwuma enti se na wone Pentecost Cooperative Credit Union ene dinsa woso a onua se nhyiamudie oka ho bi enti ya na onso wababi decoration bo hene Tony Deco trend se anopai memo wabati na memusa wo se yasifie na wiedi osi ye ne de asio na de wobo malaga wo hono nso wabo aka de obedecorate ama fie na ye fie na ahome wo mpotem ho ene e fashe Tony Deco nsa na no onde mame wo mo be yi no wono ne koye decoration no penti fie ema kala ebi ne Ghana ha ye de penti ono ane timeme se mesi penti no enya kala foforo eno achi no eba wall sticker installation na adwuma no POP installation ne nyina Tony Deco eye ho adwuma room designer na se home designer ne decoration fashe Tony Deco ne nsa na wonye mawo won Nkoranza ha ya Alhaji Samotempo no estate dwam ho a city cottage nhwe ne mu eho na no office wo den so wa esemframa obo ba bia ntibuno east ha ne Ghana ha de ba bia ni ho a odi adwuma hye ne nsa wonye enye ne ntentem mawo 0245
232-160 and 0558-129-499. Quality finishing no 20 deco and a year. Woka was say transform your space. Bojebo Ventures say anopay say tertiary no we try ye when you be ko na akase obetu office and no dadwene na no aye sunsumaboa menka kire wo se ne ho no broni free be convenient fast easy way ya wo betimi de atua office say admission fees school fees receipt impo na pese utua ne nyina wodom ayibo na to ho ama watua ne fefefe aje wo draft na wo de akọ wo agent man Fidelity Bank, Access Bank, Eco Bank, FBN Bank, GT Bank, any banks na ewo various campuses no enti Nkoranza edwuma bro sa na nche NDC office nhwe ni mu na bojebo wa wo ye edwuma 0209-335-595 ya na wa friend wo ho na wone no akasa oba no beko school ntoaso senior higher Kwabis Educational Complex Nkorankora di o ne so ne bo no etese free ne pepepe Nkoranza new magazine hwa wo de wani kire techima kwa no wo kwa ya na wo hwe obenkum ansa na bedru magazine first gate no Kwabis Educational Complex temple ne da ho no general arts, business, home economics, science de achechefo wo ho ni mu de wa ben wom enti se baby ababa kwa akotworo na mepa achaw enka ne sete ho dia Kwabis ho a your hostel facility a oba bedan so ntua hwe je na didi sika nko na boarding facility ya kande ahodo edisua de enso ye woni nyina afiri fo nwan kwesi fo ntre no ye fa enti wo ye wofo transferred waba ope baby ama ba sua de a Kwabis Educational Complex 055-395-9997 ya na wafre no na one collection eton designer wear sapapa entare t-shirt ana say jeans trouser nika skirt ana ne soro boxers nom ene emu socks empaboa ka ho echede me na menka na se de odi abetum kura ne sa printing no ene customization no sade watare na adebo life obi dete no TNT en wo se wo ye wa design amawa ebi ne wiase na obi anso ene bi ode kobopoa Nkoranza runabout so en wo ensore enyumaku ana ayi na aba na ampese mo ye t-shirt mon friend was 0543-889-209 na wanye so anopei ewo ye esanse odifo nyameba se oye wo akwankyere saa na anopei anso no odifo ojaba se oye wo akwankyere Queen V se ewo no bi wo ho na epio ani ewo papa 0244-361-008 ne wei o leta nketwa ne akese nyina ya no wahye no nso ubedidi anopɛ ya yakoma afie ho perfect kitchen Nkoranza wa junction na so wotre Steve Wood and Hardware Enterprise aduane bia wo pɛ kɔhye no na wanyema wo na wonso didi bo already emma na emom obenum bia nom tabia heba for ne Crusade Global Company for de no ene efra ne jaga for bites e wo ba bia portable utimi de show ho ko ba bia wo mlo fuse na wonu motoso utimi de di ebo already emma wani enha adwuma anope ya mo wache amo wakwaba Sompa 90.7 Facebook ye wo ho YouTube Sompa TV yankofa kase ya numra ewia emunsem doso de waguo no eno na wutwa so ma eno ene yefa ne siatika na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem woje ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wo mo gi international awards ahodo wo mo gi local awards ahodo na anu nso na wo Adeshimama yamamu nyina che ebrem yade anopa no sia kasie yade ebrew kasie obati eka ewo Sompa 93.1 yedi atwaguo ewo Sompa TV no so na ewiase ntentamfidie no so no www.sompaonline.com obati kasie bi ewo ho na Facebook no Sompa 93.1 sa na YouTube no enso Sompa TV kasie enso obati eka ewo ho subscribe share afufuro ntie bi na won hwe bi enso emfa free ho na ensem a edikase yi akotene ne tofa bo ebini enfie pinu ene edu ankron ensem bi dia him ewo man Ghana ha efa enkane dwamtani ema ndis amanyokuo no samofoso apofo ene Anthony Kwakubu ahe ho sa bredi ebe na kosi yede mu ensem ebebrewo ewo kase yi eso empanifo akwa na oman Ghana ye woro ho ye pe ye hunti no eka bia ye de no ede be ka ne ka no sen na akwakosi a empanifo eso ekosi hu enkonwa Ghana Cocoa Board sabre no wone akuafo ene empanifo bi ahia atadwe wate dene esan se pani a yayi no se wonko chief executive director ema Ghana Cocoa Board no ono ene ni wo mu edi san hyemudie yi na abrantie bia ye friend Oliver Baker Vamawo ene TikTok no ene social media so ne nam so ani ensem bia wokoka fa committee no ho awo toto empanifo ano se oba be kandifo ama o men na Ghana afa ne tampa fra no ene empanifo atonsa afre no sen ene firi mu aba wei ene afoforo bi ka ho ene ye beda no kase na ye de abesoma no pano nsia brem bi amaje bre ede kase yi ede ebrewo edi ameje so eye ose ya aboa orishu 21st kinek eye siatica expert for yanko 21st kinek eye siatica yade na obetu for osisi na akokum na kosi na ase 21st kinek nkuto na siatica yade no otimi ase edema wo yafia yade emfa enkoda wo mo yade bible bia obetu ase na wo de amawo eno ti reska na yedi koda no na yanya news Sompa no de a ye mambrante kwankwankwa no embra na nyom mechinchim ye pan no mayen ibetumi anya Sompa no ene da one e the true Sompa e market apenti no hwe ne disa adwuma efafi ho yenje bre na yentie kase mu ensem en ebe ye mfie pinu ene edu enkron ena enkane dwamtani ema NDC amanyoko no samorofosu ampofo ene communication officer Anthony Kwakubu ahe na wonsam ni tape bi apia bonten wo mkobo bi omkodiye no na kire so omayo madwene sa ben ye mfi taduku obebo a kire wo no obetu oban no de agu eni ansam dodo no a na ewo tape nim na sa tape nim ensem no na omayo madwene se wo beko ati omanfo pa na omanfo wo beko ati a wo no eni dwentani ema Electoral Commission no je mensa na sabre no Professor Emmanuel Asante wono na oye dwemtani ema Christian Council na omobeko ade atia wo mo na ne nsem weko tape num no na nya asam keto akra na wo hwe na nya manyosam na de omba forifori na omhwehwe yie kura no sabre ko no ko afiase kura ko nya mai enomu na ba foforo ya wo ba ye no ese na asem no eda so wo kotu na ekoba na ne eda bia wo mokro na ne ye hwe no mapa asem no pumasi no aban ne ba ye wo so asem no faso bia ni so ya yenyi mfamfiri ho nan obi anko no ko ekoye na dwuma anoti se me ne wo kasa ide sabre sansensem no a efie pinu ene edunkron 2019 sansem no eba ye na efa samofosu apofo ne Kwakubu ahe ho no sabre no kotu abagu a aye bon garata ya to kase ne so na yemfa emamo oman Ghana ya woro ho a ye hunu ya sene ya woro ye ho a ye peye ho ene oman se de ye bobosiani na bosia bomu no eduru ba bia oman ye hu ye bobosia kase so ya kwan sei asupiti ya hodo ye wieye eno no ya na ye dwene ho a ye ntiase na no tie panifo kohyia mu no na eye mintini ene atwotwo wuru ene francefo
ene China for omo ene che dwumadi na oya asem nyina ne se hey wo man sika eduru ba bia se edi bi che yen na ne ne Ghana ko ekọ nanimu na chiamudie na se no na pani pa sa abre ya pa no se o me foto samfo e ma Ghana man atofo. I'm pleased to announce that following His Excellency the President's directive, we have made significant progress in Ghana's external debt restructuring. On the 17th of January 2025, I, in my capacity as Minister of Finance designate, met with Ghana's advisors and the technical team of the Ministry of Finance to discuss the state of affairs, create a timeline, and outline action plan for implementation. Panipa wo ye fotosamfo ema wo man na ye kotie no na aban beko aban beba ene ye dia ye beyi pani foforo sa so ye koda no na Sabre Chief Executive Officer Ghana Cocoa Board Dr. Randy Abbey na ni hiamudi a woni akuafo ne panifo bi stakeholders ekohia mu no na che so obedwenwen Ghana ho na Ghana afa ne tampa de afura ewo cocoa duam efrise Fernando Po na tete kwache ekofo akoko edi firi baaye ekwaya ofa so baaye de ene enye yasem efrise Ghana ateso mfa so pa akwaya hodo nyina no cocoa rose ye de bi eyiye ekura Ghana sika asupiti ahodo nyina no cocoa board ye de dina to so daje so cocoa amedi Ghana hwamokora aduaba bi abeko age Ghana pa eno na pani pa ye no se o meye pani no na Ghana cocoa board ano Dr. Randy Abbey one panifo hia no wadwenwen akuafo ho na wose na aban so de obehwe na wati akuafo na de sefata so de be ma akuafo no wode ama wo mo se de be ya koko dua no ebekoso na etumi anya so emfa so. In every policy that we craft, in any decision that we take, we need to have their inputs, and so I mean they ought to be central in our decision making, and we also need to prioritize their welfare. And so that's what I mean by putting the cocoa farmer at the center of what we do. There are some things that have been started. For example, the issue of rehabilitation of some of the farms. We need to intensify that. We first of all need to fully understand what is going on and to intensify it as well. We need to work together with the farmers to see how we can increase that. Panipa wono na Ghana Cocoa Board yapa no se wo medano Dr. Randy Abbey na se ma oka ye nyira ne se akuafo meeting bi ombeko bia no omdo ombeka ho se de be ya omso se ma ombeka no ebeto asumu no aye de ma wo na cocoa bia no so ebetumi akoso na de okasa ade ma Ghana Cocoa Board ono na ye friend no Imoru Isifu na woda coffee ene enkuto ano omo kuafo no omo edo saade no kokoshi ono ekasa edema wo mo na na asem ne se wo sa kuafo no ye hwe wo mo entempa no mu dwumadi eso ekwaba sare so. However, you have come at a time the cocoa coffee Asian sectors are facing huge challenges that must be tackled immediately. The challenges include, but not limited to, declining production, low incomes for farmers, persistent threats from pests and diseases on the farms. Another major threat that has significantly affected cocoa production is galamsey. These issues and others remain critical priorities for us. Imoro Isifu ono ene kasa edema akuafo a omo adua cocoa ene coffee ene nkutu kokoshi wose omo ensebi no ye tum tentem ye tumi ebo omo frise challenges e wo pa yanto akase ne so abrantie bia ye fra no Oliver Baker Vandamo van Mawo abrantie ne social media so kasa pa na Ghana fo nyina nim se face the country omo ye demonstration bia ye kwacheche wo no za abrantie ka ho opene ho asemu na abamba ko abamba sa abamba fofora na wo pa soafo no a ye wo committee bia wo kototo mo ano na ne ye toto ano no se ye wewu na se ye toto ano no wantumi akase ye jibira ko betumi age afiri nsem eno na Oliver Baker Vama wo na asem a wo kan nyina ze hwe wa bon kura ya nyimfiri nsem every say ekudodo no eye NDC amanyokuo no wo gigisika edi free wo mo ba
a committee n'anim no and they said Dr. Amoakohene walk we na koma ginisika there be omontumi enye kire say entoma efura no nyina otumi kyerɛkyerɛm asantema ponde shepa na no awopa wasa sua ngoma yi pa obeya asantema yi eno ti no ya anye ne hwe eno na baker se hwe saafo nyina ya gye omusika otum me na mese eno na committee na to ne nsade afre ne na no pa no ndu se womra no mama yi na no ba bia okohu se obi eje bribe wo na wadi afiri asomasi ana wo bente ho no womra ma yi na no na ne wo kotu Ghana mamra ne se he se wantumi anyiwa no na se ebowa emra no anu bedi pa na Oliver Baker vama wo wayan ohunu se ani ya den na wan wi ase onam emra ubu ngotodwe epa achew osachi Adea eni ebum wo se adwebro mi aka me saboa we die ma no kokotwa be de ma no twitwi fom se de akokọ adidi awi odina no twitwi fom no we die adwebro me pagya me nsa ma duru ta me ya me boa enu ti na fom fancha me committee no emfancha yeti vama ho ka vomawa. Are you going to do justification or you want to render an apology and we close this meeting? Mr. Chair, I have no intention to lecture the committee. If the committee resolves that the context of the post is irrelevant to the commission, the question here, I'm happy to proceed as the committee has directed. Now, proceed as the committee has directed. Mr. Chair, I am saying here clearly that my post was not intended to disparage members of the committee, and I have not intended to say that members of this committee have received or demanded bribes from various individuals. Woko PM ewo committee nanim enrada se asemu awo kano womra emra mama yina no ena ene ahwe Sompa TV no so a sa brand eva mawi okeka na no eboso no wa hu so obi obi sika wa hu se obi agi sika free ho wa hwe ye trending edo be kwa manim edo akọ ha mu eno ti Ghana mabunu mo trending sem no ya hwe mo no ye ye to akase ne so na ye de amamo oman o from goodie pa na from goodie no ne fa dodo no a e wa santemam ha ene obo ase uduru ho a e wo se ka obo ase ke ye kwakura no aka de visa na e ko ne nso so o ka ho asem a enye yie gold wa ya tu afiri obo ase no nya asem keto e na ansan ya no mo kwa akura ye yo eno akwa ya asem foforo ukọ Ghana man hodo so a empotam ha no fa akwa ye tu gold nyina no wo akwa nyina enye na nso sika firi ho ba me de bo man ho bra eno na sabre panipa wono ena da yipe ano aban oba ye woko akonanim na nanim a wokoro na adwene se hwe oba ba Ghana yie ese de Ghana pro atete apansam no Ghana monche no na trent ni mu anu nam no eno ti no small scale miners association omudwumadi a womudi no nsuo ho so omo eye galamsey so omo ye de yo omo fangu fom na ne funguo no mere pe semu no ne ya hwe ne ya totronwoma amanyoma akoyie eno mu ena Mr. Abdul Razak Hassan ono ena ye communication officer ema National Small Scale Miners Association national can say oh we di abam pofiri mu dodo kamo de hye o masena kombobo ma keboa wo on the Obabe de Jima, some of kind of some Obika, perfect would say, as an association, then some of the more the air come as a thing, you know, Obi away illegal mining, I say, we guide them because of minus, I say, my years as my pattern, I think, may would decide from another member from America, say, we're friend in the sense that governance, I think, and I so for governance because if you are a regulatory body and want me and other agencies who share the character so collaborating with the minister, collaborating with the Water Resource Commission, any Mineral Commission, and those commissions under different ministerial groups. Abdul Razak ono ena eye communication director Emma National Small Scale Miners Association member na anu disem ena yekotie no ye ko mrahye beduafie si ye kan mrahye beduafo no beto abade ama wo mo na nso mo ko hyemra o mo hye de be favor wo mo na babuwa wo mo no mo ho ahenha wo no mo ato wo mo koguruti ebe kakra bato be den pa na ye ko piem e wo mrahye beduafie a majority leader
na wono a na leader of government business ye e wo mrahye bedwa Mahama Ayarega na asem a wo ka nyina ne se enka be ye pa dia e wo se ka ye penhyehyɛ bi enhyehyɛ be ya enhyehyɛ ya ko mo pe e dia mrahye bedwafo akwo kofie e ne wo tim na e dia ombe kofie se ko benya pension scheme bi e dia wo kofie a na ne ne kwa kofie no akodidi ho said the civil servant for Bosomensu on pension, Bosomensu at the Yobako Bank, Baji Kakrano. San or person can be for Bosomensu among Koji Kakra, quiet, what is it? And no team, Rashebe for Quasiabu, and the parent probably be on Mudibu Ghana for one was a shambra, my nephew Womo. See, Katuchi, dear Moababa Bedie. And then they whan, and yes, as he can, you move cry. Wobi wa opane ho a ohun na sene eno so obeye mrahye bedwani a ofie won kran ofie okumase ene mani tua MPB a menim no ene fie a wakukura si ba bi a mani tua nya asem keto akora anka wote na brochira ko nya sika no eno ti samra we no no mpeso omkohye se de beya pension no omobekoro no se omo a na ekohye omomra ezan se omo a na ekobo omotwene no omo asa ombesan ase every be favor omo twumu tan omo nya de koto hope the bay no ko omo betsensan na aboa won eno ti se pension no ye omo sensan de a no omo ko ahomgie mu a omo be ko ahomgie mu ene ebo so me so a so omo gina bank fo eni atela fo are in a very miserable and deplorable state, and sometimes whilst here out of our meager resources we will have to be extending support to our colleagues who unfortunately couldn't make it to return to this house. Some parliaments have mechanisms and schemes that they use to support parliamentarians. And so we are looking at establishing a committee of this house. Panipa ye kotie nu majority leader ekudodo no wo mrahye bedwafie no NDC amanyoku no wono a NSA government or leader of government business ano Mahama Ayarega and somewhere working Ghana for Sisi Amponi and a schedule of media for Mukoshem na Africa woman pension scheme no margin no medi sika pipili din na somo asemo ye to akase no so ye dia ni kirem e wokentampo wo man obi anhu de ya na esie report bay e na ya no mo de ba ene obete na ahese obete na ahese dodo no a ehye no so eye Ghana dwaso e na ya na mpempi no ehye na ya no manfo tai kan se adwadifo no kogege bosin a na se twifa wo mso na ma certifier eno de e allege eno mu na ade wani akirem e wokentampo a eja eto odwane mu no sabre no ye pa ye ho a yenhu yasene na yenhu kwan a edwai efa so hyeye se eye UCG na kwai bi so no wo ye bi ekabo mu electricity wo ya na kabo mu emadwai ehyeye na fire service for kura no report to bay and omo ede ba enumu na sabe executive member Emma Kentampo disaster interim committee no ekis boache ede ababa betudwa se mo be hwehwemu ma papa no ahwe kwan a edwan fa hyeye na ya penpoma sibere Pampa Ejana Shia Nahane or light off. Say a pond says o'clock night to me or get I was hit to her. And the boss says o'clock I do can hear beer or heavy. I had a look at electricity back of power control. Oh, yes, Nina. Get to get me or security. Oh, me and Yamo Biati, I said, open all your nephew, baby. I walk out their bedroom. And no pounds. Yeah, you baby potted the amount a woman here, and out to her. Who is also a woman? Home in our baby father. Kentampo na yakoye no na sabre edwa hyeye no yehu ekwan edwa no efa so hyeye efrise omopon omotutu bibiem obi adundum ne nkania ene ne progo na so ekwan be ne fa so hye no na mpanifo ebehwe ne hu kwan a efa so hye ne apanifo masibere panimu ekotie nu eye Ekins Boache Mensa ono na disaster interim committee no oka ho bi na yekotie no ha ene brebe ma yede anopa no nsia kase yede asi na asante yebu abenedite ono na etwroye na menya kwan ebekenkan ede emamon akwasu asomu asudela menwa ba no chichi fidie mama no pe kuku awada onsode na hwana woda anim azuka
asafo bema hoden na hoden wo soro pa oni twafo hena owo adwuma mpa ono ene chichi fidi man no na ko ba jase semprimu bema ene Davidie omo ena ema mebeto TV no so boya manfo ehwe me ewo omam ene chichiri ne pinche ye nyina mi ameje bre ekeka kase ede mamo edi ameje so yo say abuaje ni tifusu me mamu nyina mu ene tia ade na Sompanie kasia bonie, sompanie osompa panie, sompanie radio nie. Yabo yaba, sompa. Hello, Kofi. Mabedon Nkoranza. Na maye wa kashe wa me hunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Tumi ya maji zenka bedura nanka mako Fidelity Bank. Na mako yi cash kakra to me ho. Nanka ma send this cash so kakra ma kosia. Enso me baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. O mama ni zumi rubber bia yesi cash ni ho. Oh, se wo zenka o frementem. Hwe, mama ncho. Bisa se o pe Bojibo Ventures. Bojibo Ventures. E Hong Kong Oton Richard Cars, and SIM Cars, or your transfer, and also register SIM Cars, network via. Hey, or you win na. Share, near Simawi, Bojibo Nkwa, and a Fidelity Bank, and Eco Bank agent, or Nkoranza. Ubia account, or send you a sticker, and that's the Uko Jiska, Adea Fru, Eco Bank, and that's a Fidelity Bank account, Mono, Bojibo Ventures. And found one bank ya, Obi Savvy, when you send this car, Mano, or Bojibo Ventures. Oh, wow. Yes, we also so ye, Juma, and Nkoranza, Bojibo Ventures. A wedding class, a job on sign on chepe. But I say, Minia, Fred Bojibo Ventures. I was 0248 09 463. Bojibo Ventures. 21st clinic a sciatic expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica
brɛw baabi a yɛduri yaba ya yɛdie mu anɔpɛ yɛbɛhyɛ ase didi nkɔmɔ kakra nonso yɛbɛfa agodie mu nsɛm yɛwi agodie mu nsɛm no pɛ yɛbɛkɔ presentation mu nipa bi atwerɛ krataa akɔma ɔmampani sɛ abato adwuma Electoral Commission yɛnye w'adwuma emfiri wɔ mu nsɛm anɔpɛ yɛba aba bebisa processes no ɛyɛ deɛ wɔhia threshold ana susudua yɛde susu ansa na yɛyi obi afiri adwuma emu ɛno ensɛm a kwan adu anipa no ɛbɔ no ɛne no sae so ana ɛno yɛbɛbisa yɛbɛhwɛ deɛ alɔyafoɔ no wa onim emra no nso ɛka yɛde ne nyinaa ɛbɛbrɛw ɛwɔ afidie so Adea Akye Abia ma wafidie no ɛna ha na emu nsɛm ɛntumi nyɛ ɛnkɔsoɔ yɛwura apam da so ɛwɔ ha ɛnom Over my chimbium, yeah, Janana. Na apomu, Yehoah, who are mobile. Yet Yamiase, Pa say apom den, ewo ho enum. Yera Emmanuel Kwajo Ajekum. Nano Benadan no call veteran, Enra Ukui Parliament approve no. Not just say ya pass no. Ya genatum, and they say there or ye minister and Kasa, or Kwakwe Juma say Minister of State designate for special initiatives. They say onye nominee BM. They say onye designate BM. They say oye minister. Obeye adwuma afiri omampani atena ye. Na adwuma obeye no nhye ministry bia se. Se ba se woni minister bi nya adwuma momu a, obetuma ye adwuma bom. Na mom ne de no on report on kobo minister bia amane se adwuma de ma me no hana maya koduru. Obebo omampani amane direct. Na report no beko mampani office direct ho na obeko akobo na mane de akire omampani o kan sem bebre Ghana emabuna wawie suku onya adwuma yete sa nurse for doctor for teacher for awie suku a onya adwuma nye ene wona wawie ensano dwuma sua awie na wo mo ekro no yode wo mo nyina beko abonten ama wo mo akọ akwakoye adwuma labor export na obehwe se e-cars beba ne niema bebre over mamintio on this briefly ora Emmanuel Kwajo Ajekum yaje no say oyemra she bedwen ni soafo obeye adwuma from mapani atena ye mamintio briefly na no pay me do say your chairtie for ene ahwefo o mojo so sompa no eno na ye nyina yetie enti se udi dwa wo ha udi kire ye nyina eme ye nyina ate sabre YouTube ho ye nam ho nya asam ketoa enti fa okay koka ho eno Sompa TV ena Facebook nso no onya wura mu nko ade ahwehwe Sompa no eno Sompa 90.7 na nanom ahemfo ye chia wo mo ne papa mo asofo ene wonoma wonte Sompa ho gya nyina Ebra Jekum so ye bona baso ye say de aka no se de da ya kase eye adwuma ha nti kasa no ye wie eno na ede di no enkasa ho ekoso ema ya TV na hu bi nso ne na mabonten se na parliament ye ye moye nsem ho there be parliament it is a court ye moye nsem okay ewo ho obi ka asem na sere kura asem be sere a mu nyina na mo sere bom na se de na ba wa na ajai okay munya tse ya kan order na ni nyina ajai ba no kwa ndin ka se obi aka asem na sere obi ansere na nkwa twetwe wodre ya be cho contempt ye emra betimi adi che so wadi court ho fewo nti ho no ye nsere ho etiamra okay entiamra ba etian hyehyeye aha etian hyehyeye ona boya de etian hyehyeye wo parliament tubo so obi anya bi na wo nkwa okoya ye betin the parliament mran hyehyeye no ye de adiu se wato wo mumra parliament ye ba bia over ayi wo ho omudi menka ne se omudi nhyehyeye yes ba bia ye di mra ene nhyehyeye eso sadia ye frɛ ye honom kora wo ho nyina no eye ba bia ye di mra ne nhyehyeye so ade obi akɔbɔ ne nsɛm ana sa hu amete ye no
Ese honorable kasa no bra na one mo bisa ne se brofo ben wo kan wo se Nkoranza brofo no. Yes. Aha, say ebi bo ne nsem ti ye hwe ni pakro se wo nya mesko. Na parliament ye mo ye nsem. Ye mo ye nsem. Nti o hwe ni ko ne ho. Na for the better of education nti as time goes on no sa na ema no bia no ye eba se ye dipani echi ana ye kobo dede ye wo ho echi it say even assembly. Okay. Assembly ya ye ko ya okọ ho na ye kan asem a untumi nka bi obetimi etie bi obetimi di akwakotie bi te say parliament obetimi akwakotie bi ba ye wonem ye do's and don'ts e wo ho enom ya wo kwa e wo say udi so nti it is true ye nye saade no e wo parliament nti next time bi next time bi no ye wadwen say obekọ parliament de a akohwe e wo mudwumadi na obedi obi achi akwa wo kwa na wahunu say de ekọ because udu obi achi kura na akọ parliament ho a muduru ho a ono as MP no ne kware besesa wo as obi a wono no kọ no so kware besesa ye wo ba bi MPs no fa ene ye wo ba bi a timamufu a ye kotie bi a MPs no yeso ye fa into parliament nye ba bi a nye ba bi a na obetimi awura mamenka ne sa nye ba bi a na obetimi awura nye ente se aso de mu na wakugina wona bo nchen se bibisa na sem nye ente sa ayene chamber hokra no wonye a member of parliament nanya parliament na biribinti yasoma ya ton sa frew se bra yasoma kura untimi wura ho just ya parliament na ton sa frew yes at the time a parliament na tena se amaze no si ho no untumi wura ho what I say mra ne nhihye wo ho pa emra ene nhihye wo ho wo yesa mashafo no bechewo mashafo no parliament approve for no bechewo inti parliament wo mra ene nhihye ya wo mo de ye wo mo adwuma ayene inti ye nante wo parliament ho kwa wo kona ko public gallery a wo kotena ho wo dia ne se wo hwedin o hwedin ne ekoso bia wani na ade hwe untumi nka bi untumi mbo nsam untu se sede no bana obi esere bi dia obetima esere bi ba se hwa ye din na ye nyina ye kasa na wo nko a wasore na twe ye be fere o sesi am wa ko yi ano okay sanet ye just like court court na judge di asama sa nipa no gina da ka mu no o kan se bi na se esere na so obi esere de a obetima esere bi se o mpe ho asam so obi esere kura mi a tena o ba bi na asam pa na asam ko ene ne ekeka ya mo obi judgment no wakoka ui o yesa ya be cho contempt of court ya mo obi judge na wakote nse ui ya be cho contempt of court ene mantu ba ya wo kono e se uhunu homra ene ehon hyehyeye ansa na watumi akọ enura say for example court me say court parliament free Oliver Baka Vomawo na oko parliament so ampa oduru ho na mashache no enti it wasn't like say parliament himfia because oduru na yachi ni dadua enti no oduru na mashafo che no na mashafo de no kotena ase na ye wen no kopem say ye be frɛ no amanaba enti bra committee no tena ase kura ye frɛ say omra no no nyamae no chairman no can say masha arrest no a owo mashafo nsɛmti no mashafo mfa no emra wahuna mchiro no in the parliament wo hu sa no omo otumi te say high court parliament tumi no ene high court ndi MP bia no ni tumi a okita no et say high court judge MP bia tumi okita no te say high court judge ane ndi yenu omo ho agro na eto da bia sabe omo ana ya na omo atoto omo nema bia asenti and the name of partisan politics nti yes sir anka MP for no
omo mu oduru pa na eja omo na ma ya na omo aye omo niema bibibi a wo ho ntia na so omo ye ne chenchen so e beka se omo kire omo ho enti se de omo ba for mama ye ni ntira yes na so niema bi wo ho omo ma ye nhu no I am only saying say omo na ye niema bi te say the 8th parliament ye hunu say omo kontokwa ye hu so omo ye say wo bra at that level no enye twede na yeto ye de adwene ye de mra ye de nhyehyeye yes what I say ubetima kuti order ubetima kuti constitution okay e de aka wasema ma ebe ye adwuma that essence say obekwa akoto twede essence say obekwa akọ se ba akọ kra say ye obi di bread kra twa obi manata de kra te ye ni nyina no enchre honorable ni nta ye mo the title honorable no e wa ase enye adwuma bia keke enti no 9th parliament we there I started well na me say be wie well enti no yan shanon so and that bring us to Oliver Baka Vomawo enra wa ko apologize pacho se nsam no ye mienu ba ko de ye wono na twero ye na o twero e de atwempanifo adwena si bibi so ba ko de nye wono na o twero ye obi na fa na sam no dan ani o de bi kan ho e de bi keka ho na ne keka ho ba mi masam ne se so twero ye de o twero ye inti baabi ananka meme hwese enka ombe mana kire adanse because untimi just right keke untimi ntro bibia keke se matete se ndi na ato dazi lawyer ono no ko ye no o kan se oba as a whistle blower what I say true Ghana ye omra ye friend of whistle blowers act yeah ubetumi under that law ubetumi if you see something say something no okay so be ye bibia ubetumi akọ amane enti ye beka say wako blow whistle no but you blow the whistle in accordance with the law won emra kwan so won say ye ubula is all the evidence e ka ho nyasa dey asend dey some hwe na some mpe apama sama no waka nam di because is na mko police say na kwa muza apam ko ya dey say you ko che no wehu na metro no na apa yeto wa na ya be fra apam na ya be hwehwem na dance bia anim wehu na metro no nti say uko blow whistle you blow whistle no with evidence sa ade we mahunu efiri ha ekosi anti misusu say bibi ikoso na monhwehwem na ye ka say wa blow whistle na eno no ye na mra kwan so eno kura na wonka ne se mizu se bibi ikoso mizu se bibi betimi akoso wahunu eno no so emra no akere baabi abetimi de akọ emra na nka se Facebook na emfa nko dabi emra na nka se emfa nko social media so enti no enora ni timum na ayeye se sebe ohunu nyansa ntem pacho otherwise na de na oye ne so obi na akoti wo se mpanifo se bibia nkoka papa enye direde one post to bibia aine one post to bibia ka obi mfa wudin enye den enko ebibi aha na ofa yemfa nsunya de se social media na aba no bibia ye de koto ho no enye bibia na de ko social nti meme se memete hoyi me ada obehu se mako social media say bia TikTok ne niema ne keka ho nyina no me ada obehu se mako ho no na me kope information bia okay me de beye program yes na some information no kra na me di sua de na some information no kra me kope no nyo bia ho keke na me kope me kono credible platforms and pages so ho na me ko na makope bi nye wo mo sese bibia akoto mo sese bibia na ye de agu ho no bi ohunu e na ade ba kon Ghana fo nim ni se me postu ade ewo social media so na ofa wo so hunu na so postu ade koro no a me postu ye no ti me na ma postu e na so bi ye na wo share ye se ye chime a emra ene asotwe ese fata me no ebi fata o the same thing pepe endo ko social media na hunu bibia anya bibia be hunu social media na else wo share se wo na amane tre ye
wabɛyɛ ɛkwan a yafa wo so ama de korɔ no kɔ so ebia me ye nipa du na hu wonso wo achitafo nipa apem na wabɛfa akɔhyɛ nti ɛwɔ sɛ wonderful yɛhwɛ na yɛtoto enema ba yɛnkɔ mampani mahama ne 120 day social contract no mu otime miti wo ye bebre okay so kwan bi so no transfer bɛka sɛ mampani mahama wa start year okay wa start year na ebi ana akwa te sɛ ayefukunu wɔ hɔ a aduane mpa fie hɔ nokre ndi time bi a ni je wɔ hɔ na da ayeforo no bewie na ayefukunu bɛkɔ no na ye ba ye dada mu sɛ ankɔyɛ saa bi de na obetumi atoa so na wayɛ enwuma no sɛ de a ɔyɛ no a I think say was start year. Okay. Was start year. Or can say obey within 14 days obey in the cabinet. Within 14 days no and okre utumi in the cabinet no the cabinet ministers no omunya approval parliamentary approval and so yeah enti no eno no one of the things or can say obey or can say oba free senior high school feeding obedane I'm a headmaster no krata aba bonten say wadana ma headmaster no okay ba fa krata no kura ba ya check akra edi na be na nso se nanan bi okay wadane ama headmasters no ya mo approval say yen release sika mo no mo nkodi dwanto aduane ma enkwada no enni enti gradually system ayen hwe krata no say you bet me akan mu nsem kakra na yen hwe okay second coming way yen hwe dia wo mu second coming way and so hwe enti no so no watimi aya gradually no oche oye den oye yes of akrata na da so no o say Ghana Education Service for the approval to procure essential food items at the senior level and one the reference number with reference to DB225/378/01A article there be way on the ultra office letter the number be the channel so ya the letter non so okay na your friend reference number it is a debut on the ya omunya letters bebre do per letter be the ya de ntem a unim ne reference na e ma ohunu ne ntem nti no na your reference number o de aye and the way letter if chief director Minister of Education, yeah, or they say, okay, let my main reader say from the Chief Director of the Ministry of Education on the above subject matter. Management is pleased to officially communicate the granting of approval by the Office of the President to heads of public senior high schools to procure essential food items needed to feed students for a period of 2 weeks, that is from 20th January to 3rd February 2025. This is an interim measure to improve the feeding situation in the various second cycle institutions. Consequently, disbursement based on student enrollment and approved cost of feeding each student per day has been made to the schools. The approved rate is 7 cedis 50 pesos and 3 cedis for boarding and day students. Not just 7 cedis in a boarding for and 3 cedis in a day for. Not just a day for no nyina kwa ombe kwa kodidi. And the over letter no basically emunsam na yakano. Oma release sika say ne yase akwada ba ko bia no 7 cedis 50 pesos and ye dey ebemo oba quick one minute o. President Mahama washa ase a I say near can say oba obey no. I say gradually no or yen baako e de ba ti me hu say was starting year minim said I will see no nana
eno an waka no wa start ye na ye ne penimbone wo ho ye ntante penimbone ne mu akura bone de ye tepa na sabio obese se penini na aye bone kura akura hu a wo ka ye kasa akura ya akura bone abra penini na ne bone nti mampeni de ye ne mampeni bone wo ho na mo nti mamufo bone ne betimi anya right se de mampeni a sha ase eye wo hu se ye kasa ye o wo yi ministers bia se de o ka no sa pepe na ekọ no approval no enadodo a wasa to so na sa na ekọ na ewie no omo sha adwuma ase right na ewie ebebo abubu a kire se nya na chese eye wo no mo de ahye wo mo nsa na starting ntira ne mo no ade a sha ase no aso wo ye ni ye because Ghana for ye be judge no based on niema o ka kire ye yes into us 14 days obey in the cabinet wetime also obe dan feed na ashe headmasters for no no wa sha ase eno na wa sha ase o de ama o kura ndi omudi ska o de ba ye na nti nyame de cha 3rd February ena no no besie nti we ye animu de sure ye bom mpani aba so na da se bi mra bio enu ya janka kasa hu so wo kana nwumra no pa wo pedi obedi na sa nhehye we no na eni hodada ono boaje kum so wa sha adwuma ase o nra na ya approve no e free and na corner obekwa akọje yeah approve wia obekwa akọje wadwuma na akọye no ho tumi okay every mampani ho ansana wetumi akọje we no nyina aka na adwuma no ho ayene akọ we special initiative enti honorable ye no awie okwa akọye na adwuma nti okọje tumi no saa feeding fee we a de ma school su nyina no one ye de soma no ama wode akọ wode kwa ye be ma no ho ka eska ya wode be kwa so we dey Minister of Education special initiative so dada na nka ho ba niam ba bi o so na call ba fast talk ho be say ka special initiative o mampani nchen no office asase ya ne so kwa akọje ne tumi dia ba be ye adwuma enti se de ye ka ne se hono de ye de asase nyanwam o abono east ye de asase nyanwam enti ye hwe ni mu se enkunimudi ewu akire no ebesan so aba afi nana ba bia ye tete bi mu de wo mo akọ amana ne akọ sika right ebia na ye man mu no ye sika na ntimi amfa sa ni padodo no wa adwuma because se si a ye kasai wonu ma ewie na sen training ebinom da so titifie be se mfinhia na ni num kura ni ebi de kura abrosa na ebinom afa ho akoba ebi foforo private nom ne kwantum enti kwan bi so no aban so wo fadu na ka akire apem a special initiative hoyi sai adwuma no so asaba enti ye nyina ye moye ho so na de wose ye certificate no wo pa pede me pa chaw na so and de odi wura ba bi ye na mom ye mpa chaw o hwa ba ko bi no feli ye eno ye mfa nkopa adwuma na ye mfa ensa enhwehwe sukuu mu kwan enne ebinom nso be covet ne bi yewro kuja to no mo konne na yenimo se de committee ne tenase ebusabusa nsem no ora ya wo ma sha ase onsa na yesese oso atrentenhu a na yeta wo to anka green treasure nanso wo mo de atrentenhu edumuja ntenne ene se enkwa wiye no minim se presentation be koso te se de honorable Ajekum de no questions e yibusa no nyina etimi ede adwa ede na de ede kire timamu forma wo mote niema binum ase ehunu dibia ye de ama no ne mfaso e wo so ede emaye no ntie de ye de mpai papa ena eta kire ye sompa no yeguso som ntie bekoso anso ne yaso ba me yemhwe the other issues ewo ha Attorney General Dominic Akuritinga Ayine wa sha ase a ojan enkrofo wona oja wo mu nyina otwitwatwa wo mu nsem nyina so akwaye nkofo so yesa wo mu ben NDC party no kwakubu ahene ofuso ampofo case no wo se wajai watwam watwa no aka na no aka opuni de no ho watwa kwakubu ahene eye ofuso ampofo kwakubu ahene ofuso ampofo de no yeto aba 2020 wie no anasa yes is it 2017 wie no a
MPP winning akunwa no around 2019 about 2020 ho no leak tape bi ba bontia na yese ofuso ampofo sabre no ye chairman edman DC one Owoahene o ma ya ibi say peace council sabre pani oda no omo ebe ye den ebekuno electoral commission jiamensa omo bekuno ombe ma amamu na ye ungovernable ede ama aban na ungovernable ne de ba mu enti eno nanam so ma ye che wo mo aban bo omo kwadu but of course when you say Ghana judicial system no just the feel of justice no e tware kakra enko hwehwew ena ya tena ho na aban na asesa ena ne atoni na fofraba atoni je no ba ye say watwa sa asem no mu anya asem anya no watwa bedi akire nti watwam ena nye no nko nti kwadu ana wo mobo no watwa ni nyina mu atoni je na say watwam a watwam asem bisa bia ni akire bibia ni akire biem sa asem kra ye nkai biem most grateful ene ena asem a wase atwam biem eye ato forsen ene eye japa omo ambulance case no court jai wo mo attorney general owo ho sabre girlfriend ye bo adame wante ase ko appeal intina case ni nyanwuye na appeal case no e wo court attorney general say no so watwam nti watwa opuni die no mu watwa ofuso ampofo ne Owoahene die no mu ena watwa ato force ni japa e die no mu mame nti o quick one wana ye mfa na so da waka quick no enyina so a wodi gina so etwa mu de se de we attorney general nti no oni obia ne nkuta ho ne enkomodie and in fact attorney general nkoa ne the only positioner constitution no kire na dwuma omo maka bia constitution na kire obia adwuma attorney general nkoa na constitution no kire na dwuma obeye one ya ban lawyer pani se case bia o ha enye yi bia no nya constitution na nka se case bia o pe wontwa me kire se eno nkoa ne office ana positioner constitution no kire adwuma nti no a very very sensitive and important position until be ko ho a obese na do you see say owura ayini wama politics na wura mu ntem nya say wama na wura mu because these are political issues said the na Ghana ha obo Europe so ampofo din obo Europe no din ebo Europe Owoahene din a obia wotie radio enim ba bia omo firi ba ena asem no nso a na eda ho no bra asem no beda ho a wo mu die no eye ne oni wo omo afa epenso na wodie wa muya na watwe ne tan na onimu se case bia ni ho wo mu nifo ntina wanye ne ntentema muya a wo twetwe ya se onim se dan kwama na buya eye court no ne bebuya na court atwen ya nti depending on the court de kwa ye de mra ne nhwehwe no na ye adwuma nti no na attorney general so na ye aban lawyer pen on na ye aban lawyer se tie bia ne dwumadi obeye no o consult ansana o de final bibi beba o de aba o consult judges no ena wo mo kire se case we no ano enye case bia nti yewura wo ono de on timi consult judges sa ono de ye ono na ebo kwan nti odi ne tumi ne twam odi ne sesia ide yes attorney general Dominic Ayine odi ne tumi ena atwam ne tumi se attorney general ena odi atwam mra no ma no kwan case foforo bia foforo sa na ye di ho nkomoyi ebi ni ho well no enye party fo a wo ma asem no da so ho case dey say bebre over nti nana se eye na case foforo bi nso na ewo ho eno nso aba be kan we hu a nka neutralize ye be kire so Ghana nti na wo ye adwuma no nanso se utie Europe ni die enye ja wogya no na ebi eha obi na mom asem say Euro ato forcing ne case a Euro da me se wagya akire die wo kire die nti a wonne ni akire biu Dominic Ayine
wankyerɛ wɔ se watwam na yɛn so a yɛ na obɛsɛ yɛ wɔ akyerɛ yɛ tie no sɛ yɛbisan a sɛ bɛyɛ betumi akyerɛ mu yie na nkɔnkɔyɛ sɛ mokora motena sɛ ana moyɛ baeɛ ase sansa mokama wei no monko a nkɔnkɔyɛ sɛ nti na wɔsɛ nkyerɛmu ba na yɛka yɛhunu sɛ de yɛbɛsi aka no adeɛ wei na adeɛ wei nti ɛna ɛma megyina tumi a mmara no de ama me no so sɛ case we over we say aban dada no oyɛ we chant attorney general dada no wo sebe ono so ebia wanyene because for example owura ayi case say koba ne say bia yete tape yete oman mu na obi say yesa yesumasi so yebeku nipa sumasi yebeku mpanyina sumasi yebeku mpanyina sumasi afi aban no kora no yebetu tware na kwan mu yemani ntimi mu man na unse ye amamofo sem no kore eye asama etibe bomman etu unse eye asama esenka yema yani bebia kane no a omode brofo bi emra brofo bi efre ni treason no ba no a anka no ho na ekeka koi because ewudie yaba aban twitwa na mu yaba ni nyina no nso emra ne nkyama na kura yitia ntete sɛ waye nipa miensan ya yewura se watwa wo mu case magya wo mu ya wo mu ye hefo yebeka sɛ wo mu ye NDC ma hefo na kye wo mu sɛ MPP fo na kye wo mu nti enkoye sɛ bone na woni na yo no ɛso na mmra ɛkye no na mmom akoye sɛ oni na aba mu anase na manyokuo mu nti na yepe nyansa kwan bi di mmra bi akyekere no ede na to afiase anase yebu nanimtia nti mmra no tworo ne se obi di so se etia eye na mom e wose nkyeremu kɔ ne yehu se de weyiye etia mmra anase etia mmra over me da se yemfa step off yebese abasese ya the year January kona we ya nisa ene the 30th day of January 2025 dem say January di amanfo se anante ntempa nti ekwa nisa ne no ya se nkonwa bie ma ya di agudie mu nsam ebremu na ya kyena yese ya na kyese ya fisam ne amano ne nsam ne ka bom ya timi de abremu bibi biara yese wote enra wo so wantimi hu de wa yesi kono ya kyena yese ya na se ni nanu ye jeje mu enso timi de ama wakiokon Benjamin Jamfini me di betimi afra Ricardo Vras me ne matena sia me de ya fisam eba me wi ameko na fe little kinaba na fa amano ne nsam ni nanu ono enso timi de ato ni dia udi fantasy was te Champions League draw no ba bia after the game players ni nkomo ni de wi a ni masiko ina no little kinanso the latest no enso betimi da to ni me na no pay enso ho ase he TV na Sompa TV sanso na utie radio na Sompa 93.1 FM ram enso Nkoranza Sompa Nkoranza enso for jumadi na no 90.7 sanso na oko Facebook a Sompa 93.1 FM tiba bia obia no ye mo akwa basronko da wasese da bia da woje bre na onsu timi hwe yem program no monitor yem program no e mo bia ensu etimi ekoso intentem so jenwuram na afi ye ni nkomo na ene ye di nkomo de ya starte ensu de free honorable Kofi Adams ono ena mpanifo abone din se wo converting na bibia timi tuto mu a ono beba aba be sports minister obehwa ye ngagudie no ho nsensem so ama nneoma ensu atimi akoyi na ene a report any nyoma ekire se onne
ɛna ɔbɛkɔ vet no ɛnso ɛwɔ parliament ampanifo ɛnso betimi adoso na busabusa ne nsɛm a ɔmgidi yeso ɔmbusa ɛbɛboa ama noma ɛnso atimi akɔyɛ nti no ɛno ɛne nsɛm kakra ɛno nso firi honorable Kofi Adams aso yɛba yɛde ɛtoa ne obi biara ɛwɛhwe ne good luck so obetimi akɔ na afei nneɔma ɛnso atimi akɔyi ɛnso ɛwɔ hɔ ɛno ɛne nsɛm kakra firi hɔ ba yɛde ɛma wɔne ɛnso ɛwɔ dwumadi no so yɛmfiri wɔn tɛntɛm fi ɛne nkyerɛm ɛwɔ takwa ne yɛkɔ takwa deɛ ɛno a metena ase ɛna meka kyerɛ wo sɛ metete te sɛ coach a yɛfɛ no Ibrahim Tanko ɛnso atimi akɔ akɔdi dwuma ɛdɛma timu a yɛfɛ no Mediama confirmation no ɛnso atimi aba per report no ɛyɛ 2.5 years ɛna opani no ɛnso atimi asane a ɔkɔdi dwuma ɛdɛma timu a yɛfɛ no Mediama ɛnso atimi wɔ hɔ na after sɛ mpanifo ɛnso confirm no na opani no ɛba bɛwuram ɛnso ɛwɔ TNA park no yɛnkɔ ne hwɛ video no kakra the way a yɛ capture and the behind the scenes a no ɛnso ɛba Sports Audio Jungle Sompa Sports. Mami kona mini komo mami Ibrahim Tanko video no we ni agya na odi komo enso ara form game mo enso betimi aba no ntu de yefiri ho na agya kona ni komo de a na yedi komo enso ewo Ibrahim Tanko akatwa nse ofira kala ye nse do na ne kire mu enso ewo Mediama na okwakodi djuma enso atimi da mo no na manfo gidi ye se as a choice no ya de a ho nsensem bi wo akala ye nso mo to so second last season ni ade ne wadwo mo ho na ne obi Mediama Mediama no say sa choice we no a good choice or no and sweating Yameki. Ibrahim Tanko. Yɛbɛhɛ na yɛtimi deɛ no ɛnso ɛtimi atoa so yɛkɔ yɛ nim na afei yɛtimi nim kɔmmɔ ne yɛdi nkɔmmɔ deɛ yɛbɛtoa so ɛnso wɔ coach a yɛfrɛ no Karim Zito no ɛnso ɛyɛ head coach ɛde ma timu a yɛfrɛ no Dream FC ɔmo ɛnso struggle so mɛtimi aka Ghana yɛn Premier League nim ɛmi sɛ nneɛma mu ayɛ den paa ɛnso ɛtimi ɛde ama ɔmo na no ɛna Karim sɛ obi ani hɔ a ɔwɔ Dream FC ɛna me ne wɔkasa yi n'ani agye sɛ nneɛma ɛkɔ so no ɔno ɛnso ɛfam. Nobody is happy. Even before the teachers in Mebano, nobody was happy. Nobody, no any Ghanaian, including nobody was happy. Control himself is not happy. But this is football for you. And then they come Brazil, they are not the first in the world. Something that will be happening. So you going back even to say, and I said, we are at the so to me, I see. We shouldn't even talk about it. Now we should be thinking of how are we going to qualify? What to do to qualify for the World Cup? No, your coach Karim Zito, we know young Comodia no di and so RFI and Blasters. I am team qualify Nanwa da go Morocco. Draw na se one Blasters dinner no and a coach Karim Zito say obi biara ni wa na ni agye ne yenya wasem ka na Blasters and qualify Blasters and yesi no se yenya wasem ka na yen hwese betimi qualify for World Cup no na neoma enso etimi akoe enso etimi edi amai wo say World Cup ne die ese ekobi Mingubida, Bola Mayiga Mingubida, in this Mingubida, all my life is football. From school to today, and I'm and so the no, Karim Zito now taste what no ends edin come say World Cup ne de chinchina twan say Blasters de timi ko bi Ghana timi ko bi na bibia enso etimi ko yi ho no ene nsem kakra fi ho ba me de ma wona enso e wodwumadi ne so ntantam so me firi ho na me fuma ne nkyerɛ mu enso e wo Heart of Lions akache opani a Jeffrey ni agye ye former player e de ma Kumasi Asante Kotoko as we speak or assistant coach e de ma timi e friend Heart of Lions ono enso etimi edin komo no say they are really prepared ahead of games that hold Ebaso in the second round. Audio Jungle. I'll say we are feeling very good and we are very ready for this game because, it's
it's a good game and a tough game, so we are preparing very well. I would say the feeling is very good. I was looking at the players, everybody is very good, and we are very ready for this game because we know it's a good game and a tough game, so we are preparing very well. I would say the feeling is very good. I was looking at the players, everybody is fit and everybody is ready for this game. And then the way they are eager to bring out their best in this game is a good feeling for us. And I know things are going to go well for us coming Friday. No, then someone near J and 20 minutes to Josh and Yampo 6 p.m. And so, many across folk and a boy, and someone near J and 20 minutes to Joy Homes and Seminole and so Edema and so Yamfrio, Yamfio and Chilemu and our Nida, Quacatini Dako, a Kumasias and got to go more. You are most of Modaru and from Kumasas and got to go games outdoor or more and so to me born. No, didn't come more, the Incomodiano and so a low attendance among for Eddie for Kumasas and got to go to the room. So much to talk to play. And Makacha and Apinkra and management say I was say adaptive some foreign and Makacha and Apinkra and management say I was say adaptive some ways and means you better descend or you go down to the supporters and talk to them because say quality we have given you the supporters say yes Robo this is the time I say show love to our team and out say was here say fans never na mo se mo players papa players up na ba mo se wo mo nhye denti na mo tifia mo master di umra na mo timi hwe games na no ma entimi nkoye mfama asande kotoko Samson Eduku player ma asande kotoko ba no about 2 games era ma asande kotoko fans ne say aso mo nche da hu Samson Eduku yi na no na need akose e me say kwa me poku aba page standard nim tama pressure kakra and so remember Samson Eduku so Pikiba Ebeba first game no he was somehow jittery kakra we know he came in ye hu say coach e friend Kwasi Apia no and team was also na technical director the team no e opani e friend Malik Jabe no and so team ho training started 4 p.m. could be 6:10 and panifo no wo ha ko see say bibia and so team ba na wie na players omo enso timi ko training no me 24 players na emu 4 goalkeepers na emu 19 outfield players also and make chose Emmanuel Antwenra ono enso entimi anye training na mfama kumata and kondenso no wo training grounds wo the branch team you dey omo enso entimi akọ training wo kra branch e friend Kwame Poku and afilo da mo omuni na no me absent from training na no any nsem gakre fro but you team players ni bi enso timi ye training Jordan Amisa Vertus Avoka girlfriend mu na no enso timi ye training nora e wo Kumasi asane kotoko aso ya ne se bibia no enso timi koye e de bo mo no nsem gakre fro ba na me de tu anim e wo platform no se ye kwam no ne na ye timi di nkomo enso amana ne enso timi dia ba Electoral King na ye krado ne o dia amana no sem ni na no enso e de Brian Electoral King Electoral Ricardo Varas Electoral King Ricardo so one wo to ado say Sompa training grounds Arsenal Pakosia Thomas Tepate Sompa Sports Omudin komo say na no ada wanye ne ye to on fan cheno ya chopa coach we dey say chopa nkwa no bepa ti we dey yankwa na amuna ne na yankwa amuna yenwe ebuso ye kona fe temna no stem na live on your Kote Super Mercantile 93.1 be patoko Facebook de soa 93.1 Sompa no abomaten na wa follow na wa share na to message na ba no pay ye be kinkan jama o ko Super TV e wo YouTube no soa na wa subscribe dama na fe ye enwejuma na so dama no pay ama bibia so etuma ko mi patcho UEFA Champions League no and matches I would do be so to be cause so and the last run of few matches no so to be toja ama Real Madrid bobo no o mu to be kwa away and you to be koye and Real Madrid bobo no wo ko start best e chamo e kama kuma yansa Real Madrid bobo no you to be koye partners of good talker and no supporters see mu patcho game no ko de we ya and toro emri wa fo and afei e maba wa no wo bia tie simran tiri so jam te sa bela ba no atesto bani atia o mu tso soro kunu kama abrante fe Rodrigo etbe to atadi kan Jude Victor William Bellingham Belligo to do no for Jude Bellingham and ba kupi so and ba Gilbert Tubobo kono Rodrigo assisted by abrante for the killing Papel 10
about the third goal. And about Real Madrid, Real Madrid, Aqua Bueno, our UEFA Champions League, the last round of matches, and to be cautious, our group stage, and your Boston, the other person, we had to put it so. Yenya Aston Villa Bobo Kono, Wamosa 9, Celtic Bobo Kone Tekarabako, Morgan Rogers, Abo Hattrick, Adama Aston Villa Bobo Kono, Barcelona Bobo Kono, then your long top piece Bobo Kono, Equia 2-2, already till Lame Yamal, and Panama's Lloyd, Etime Tratedican, Afe Ronald, Federico Arroyo da Silva, Adama Kupi Srodema, Barca Bobo Kono, Anderson, Anofe, Mario Pastalet, any players of Bobo 2 goals now, Adama Lanta Barangamo Bobo Kona, Yan went to man, they don't pay at the Amam way to better so. After pay awfully Fakus and Bobo Kona, Wamoto Fiat, Sparta Prague, Etrabo Camino, Ama Spartak, Eswin to Manoche, Bermont to Bobo Kone Semyasa, Slovan Bratislava, at the Karabako, already to the Thomas Muller, Hurricane, and of Kingsley Coman, and 3 players are, Wamoto be a Jumano, Adaba Bermont to the Bobo Kona, Borussia Dortmund, Bobo Kone Trafia, at the sector Donetsk, Bobo Kone Chabakamiasa, Wamoto Bako, Dynamo Zagreb, Eshemiano, Estimla Bobo Kone de Karabako, Girona Bobo Kone Trafia. Arsenal Batini Chani Camino, Watamo Bakuin Tabalon Bobo Kona, Asu to be Samiasa, Ama Monaco Bobo Kuna Swen to Manoche, already till Lautaro Martinez in Toro, Lautaro Martinez, and it will be hat-trick in Tabalan, Juventus, Atrafia, Benfica Bobo Kuna Batini Chani Camino, Ama Mi Pato Juve Bobo Kona, Wamoson Manoche, Abrante for Konkoku, Nami Pato or Chasa, Bono or Moa, or Mutubi Bogos no, at the Ama Benfica Bobo Kona. Branch the cow, game a branch the boy and what thing, Yanali Metropole Bobo Kona, Wamoto Fenot, Rotterdam, Tobokansia, Wamoto Bako, Manchester City, Samiasa, Ama Club Bush, Atakari Bako, PFV and Don for Bobo Kona, Samiasa, Liverpool Bobo Kona Tekarimiano, South Bobo Kona Trafie, Atletico Madrid, Matini Chadikana, Watubu Bako, Sporting Steve in Bologna, Obia to be Chadioko Kabako, Afayana Storm Grass, Wamosha Bako, Lives Bobo Kona, Wamon. Manosha first took a Bobo Kudetafie, Paras Santama, Equatini Chadekana, Watamu Bako, Osmani Dembele, El Sakundo Debus, Abo Hattrick, Bradley Bacola, Edabaku Pierce, Pia Bobo Kona, Young Boys, Etrafie, Emma Resta, Belgrade, Batini Chadekabakua, Onosom, Nantamanosh into way, and you will for Champions League now, resource I want to know to be toja, I don't know pay what to man, that's what we have to better so, me Patron for table now, and from to TV, that's what I mean, me Patron Facebook, Facebook, Sompa 90.7 FM, no promoter follow. No one shall not to message Rabba, no fucking cancel Taba, we had to better so. Me part to the first 8, or Mama Pomatain, the first 8 for what to qualify now, and then you get to TV National Yasam Kutokra, Liverpool Bobo Kono, or my Juma Papa, and Yasam Kutokra, Basta Bobo Kono straight to my Juma, or Modio song, Liverpool Bobo Kono, after I had the group stage now, the last run of 5 matches now, Liverpool Nedikai, or more 21 points, after Basta Tasubiano, or Munya 19, as the Bokunya 19, or Tasumia Saint Tabalan, Tasua 19, and of Atletico Madrid, Asunya 18 points, by awfully Fakus Bobo Kono, Asu to be 16 points, Lee Metropole Bobo Kono, and 16 points, no fee, Aston Villa Bobo Kono, Asu to be 16 points, and Tomodia, or Bobatia to qualify, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Munich, AC Milan Bobo Kono, PFV and Tom from Bobo Kono, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Anofe Feyenoord, Rotterdam, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting CP, Anofe Club Bush, Way, Anime Patro Clubs, run into the knockout stage. What I said, Namia Tubatina, and I draw no Subetubato, and Patro Terrier, Namia Tubatina, and I draw no Etoja, a bit to my Bassa Celtic, and Man City Bobo Kono, one bit to my Sarrielman to Bobo Kono Bako, Necomana Star Paris Saint-Germain Bobo Kono, Wamoson, let me qualify. And run into the run of 16 now, or better by selling Fapu, and that's the pass of Bobo Kono, and you come already thing, and all we are Rica Martinez Garcia Lucho, on your manager, and about Paris Saint-Germain Bobo Kono, who better by selling Fapu, and a pass of Bobo Kono, was a Barcelona derby on Pesobesha pass of Bobo Kono, Liverpool Bobo Kono, was a certain also on Pesobesha Munyasa. And never bet to my quattro, and about Paris Saint-Germain Bobo Kono, and on a seven part already till we are Rica Martinez Gastalucho, manager the Pia Bobo Kono, Waba
Montano no Peso de Batuja, already to the Calo Michel, Angelo, Ancelotti Caleto, Dodo for the Calo Slot manager, at the Gilbert to Bobocono, Yakubus already to the Calo Slot, Namia Tuminas and Tony to Bitoja, Real Man to Bobocono, Mubetuma Festival City Bobocono, and I say Onono Pano, and Bodesa or Boy UEFA Champions League, no Coco Manchester City Bobocona, no starting Panaquia, or first nothing, wait to me, at deep Man City Bobocona, so Sam Martin, Yana Edding, at the Manos, or Shaban City Bobocona Bia, a hard nut to crack, and on the 7 part already thing, and so they call as Lottie, Wabba Montano, the person about to jar, was what they two you were from Petty for the Mr. You were from Petty for Munabuto, now Manchester players Nipono, Master Nothing, the patron new format, Manchester players Nipono, I was temporary for Montano for Montas, no Montes, or still a beer, and come prepra, and so more players Nafa, and on the summer, the patron already thing, and the color as Lottie manager, the Barrier to Bobocona, Wabba Monteso, Tabatuja, Mammy Abrante Lami Yamal, a banner Masloy, for the picture to Facebook, so Mammy Fanto, the Mr. This season, Abrante the Bergman, Lami Yamal, or Bergman Papa, and no to be Bogo, and so the Bassa Bobocona, now Brante, Mammy Fanto, the Mr. This season, what about 10 goals, and so Taba Bassa Bobocona, and for what make it 13 assists, and so Taba Bassa Bobocona to already tell Lami Yamal, a banner Masloy, in all competitions, why involved in 23 goals, and a Taba Bassa Bobocona, now say, the patrol, I'm on first starting argument, what as I'm on first starting Casamania, I'm on part of the Bolondono, is between a Brante film, Mohamed Mahmoud, Magreb Salagali, Toronto for the Mosala. Osia Cannibal Liverpool, and for ready to Rafael Diaz Bayoli, to the for Rafinha. Now me part to the last 5 games. Already did Rafinha both 4 goals. I make it 2 assists in the last 5 games. Were you involved in 6 goals? Already did the Mosala. Are you involved in 2 goals? It's a say, I'm on first starting comparison now. If it's a start 2 players way, how many players will job and also Pabo Pachima and so Tabo class in Tedeka car and on a paying and also bar. Now Brante Fred to Podicula Makotwa. Don't know for the table Cotua, as a player, was Yakai, and the Bargilman to Bobocono, and the Kubus and the Sir, Master, me Patrobo to Manchester City Bobocon, and me at the and I say, hey, Man City Bobocon, say to me, Shabodia, I say you will for Champions League now, or Passawodia, you have to beat the best, and Man City, hey, one of the best, and so you will for Champions League anymore. Now, real man to Bobocono, one more of the sun, no matter winning every game, no more, you will for Champions League now, a so many some better. Nadia Somba Beko, almost tournament to be keke, and then a 7 part already to the Tibo Cotua, Wabba Montano, a person about to jar, already to the Jude Victor William Bellingham Pelico, Toronto for the Jude Billiam, up for 10 goals, and make it 10 assists this season, and a team about Gilbert to Bobocono, and to the Gilbert to the Patrol, or more pictures, go Facebook, so Real Madrid 4 players, me Patrol this season, or more than 10 goals, 4 players, I'm a Patrol, almost a kind of Gilbert to Bobocono. Want me answer more than 10 goals. What I say now, I know you did 2 Facebook national, and I say you did 2 TV national. I know you are Bronte for the killing the Purple 10. The Patra Bronte way were bought 22 goals this season in all competitions. At the Barrier to Bobocono, already to the Jose Pastayo, Oliveira Vinicius Jr., Jordan for the Vinicius Jr., Ekra 17 goals, already did Rodrigo de Quota Silva, Ekra 13, and for Jude Victor William Bellingham Bellingham 10, and to be Patron Real to Bobocono, about the first club when you have 4 players from Mutimis, no bar Brantana Basso, so what to my yet to Manofe, or to me winning Gono, who make you debut, our UEFA Champions League anymore, or debut start Nofe, me Pacha, who you involved, now wait to me winning game in the Dama Club, or did a pass one of the biggest achievements a player be, and some the better one in Carriamo, and then someone Pacha already did me Kala Tata Mantron manager, Adama Arsenal Bobocono, Wabba Montano, Peso Tabatuja, yet that's what you could also. Oko Facebook Deswa, I have Sompa 93.1, and of Sompa TV, and some that were YouTube and now subscribe now to message to the bar, and a pay tomorrow, and so Taba we had to better so. Now, me patrol you have from Australia, me patrol this season, we have Pesicapa, and Robo, you have for Champions League, Massicason, and yes, a good talk on a basta Bobocono, when him so more than 88 million. I want you have for Champions League, me patrol Manchester, I would to wins, I want to go, I want to best, and what to Mama Basta Bobocono, 88.5 million euros. And you may and so Taba Barcelona Bobocono, Tadeka, if you pass
Bobo could have for Bashaya, and so the Bana Branta, the Tilmatai store, and so a pro second about Parliamentary Bobo Kono, and not game in the Korea against Slovan Bratislava. I brought to the statistician or crack, I have Parliamentary supporters no, it was already kind of two Parliamentary and Petty Federal or continue Petty Focus to the class out to a team Comasada Bia, Matasta, Subetufi, Parliamentary Bobo Kono Kosiakai, at him, Amakla for now, Ricardo Varas, also, I brought the thing, and Victor Boniface, Mema, the Mustafa Dutos Nessa, and Nasal Bobo Kono, already to the Cristiano Ronaldo Santos Avero, El Temperano Rapido Bokina El Bito, Jordan Fedisi Ronaldo the club, and Nasal Bobo Kono, and Perifodia Bra, Omudi Kenya Brante for the Victor Boniface, Ebatase, Edin Komo, Amon Patobo Kacha Brante for the Victor Boniface, Oyamosi Kasai, was it 38,000 euros? Okay, yeah, and Nasal Bobo Kono, yeah, Baba Mom, 290,000 pounds every Friday, Saudi Arabia. Never say kind, Emma and Nasa Bobo Kono. Upon to this, yes, Messia kind, Mabo now, and I'm not some put the fuck to the say, now, but now, you go so standing another striker, Ekasa, and Tiwa with Tibeno, you better fall back on the fay, yet more aqua Saudi Arabia, and I'm a patron, Motunche Dinoso, or Motunche Dinoso Robo, Aston for Bobo Kurima, almost a Brante for the John Duran Palacio Jetta, the Colombian International, already did it John Duran, or also Yapano, and take with the Sheti, Yana Aston Villa and Petty Foco Cotase, Nami Patrobo Cotasia, Aston Villa and Petty Foco to Mr. Brantia, the Fred John Duran, one more time, a Brantana Costiakai, and so Taba and Nasa Bobocono, Nasika, and Nasa Bobocono, Aston Villa and Petty Foco agree. I have 77 million euros. I know your basic, I know your first. I'm a patron and Nasa Bobocono straight away. Omucha Deba Aston Villa Bobocono, and stand up bonuses above a piso, and to do no better Reche 85 million euros. Now, Brante the thing, also, John Duran, Sika Brante the edge good bottom, and Yasser Gatoka. Oh, no, you're trying to cut 75,000 pounds every Friday. Sasa Nasa Bobo could try to cut 20 million euros a season, and start a bonuses above a peso, and Takane Richie 30 million euros a season. Accra, the thing, and John Duran, Aka, yes, me patrobo booking the medicals now, a free and now come, accredited to my medicals. Adema and Nasa Bobo could pass it now you're flying in a private jet now for the Saudi Arabia. No, I could say, and so Dama and Nasa Bobo couldn't Nasa Bobo Kono, at the Abrante to the Victor Oko Boniface doing their turn time after Abrante for the John Duran Jeddah Palacio, the Colombian. I'm a patrol to the Saudi Arabia, or Coco Sakai at him, and Nasa Bobo couldn't know. I report on a Panosoba, already didn't kick it to Naruma, and a goalkeeper Academy PLG Bobo Kono, Abrante say or Pasu stay, our Paris and Bobo Kono, now the Pesica as well started the contract. Adama PLG Bobo Kono, now so PLG Bobo Kono, another thought, already till we Enrique and Phyllis Abrante way, or Pesa PLG and put the foot to the coin. No more coffee, another goalkeeper did the bar. No best kind, Adama PLG Bobo Kunitadeka car, another pedasso bar, already to the night, Emery at Tabaria, and you come and say John Duran call, and I say, Yabu Padia, and John Duran best now so Akrano, Sikana, and won't mean stop your credit step and call, and I say, and Nasa Bobo Kono, 8 year good money, and some Ataba Aston Villa Bobo Kono, now Brante Finny only workers, the young Tessa, won't be Chadamana Kobo back, by instead of Bear, already to the only workers, made to stay, no to my Pojuma, at him, Aston Villa Bobo couldn't take a kind of sopa, Ricardo Pepe, player, was that kind of PFV and Don from Bobo Kono. Arsenal Bobo Kono at the Skako and after Western United Bobo Kono, what the 25 million euros to call and Periphery Jate already to the Hakim Ziyech, also Africa Galatasaray, such what the need to Al Duel Bobo Kono or Coco Tasna Westminster Kain, Namia Tuma 9:30 a.m. You trust your full time, you delete us now, that's what the ball come upon nothing. What when you dear cost transfers, and after you wait for Champions League, you know, Manchester would to be cost, reactions to be cost nothing. Me patch all the highlights on Sabeka Live for Sompa 93.1 FM. Uko Facebook, that's what I follow. YouTube, and also, I have Sompa TV, no subscriber, come on. Nabi Bia at Sompa Sports. Sompanie Kasia Bonnier, Sompanie Osompa Panier, Sompanie Radio Nier, Yabo Yaba, Sompa.
for kaya yamwa se bibi nsikwa sanso na mpa ne ampa ni nuane ampa maye odasani a moje di me ho ntwie nko ade e wo se me bɔ me ho ban fa madidie mu menumu ene mennamu me ane bɔ mochichie no se me firi nsu ase be ka kyerɛ wo se odenkyem kwa akura ye ni machinye me nua ba ma me secret nyina ne okoje aman prekese heba powder ne mixture ne capsules na manoma ma me ho aye din matu mire na wiu nyabotere na me kyerɛ osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a me kyerɛ mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduanim me nua mema mu amahoden wo fem mode boss ana mu agem mode ane okoje aman prekese heba powder me nua ma mo so amaten kanira mo konfikyira mote yaw me kyerɛ mu a menstrual pains atadwe mo so mate denne mo modena na mo kope okoje aman prekese heba powder ne capsules ene ne mixture na mo bobi ne betu ase kra adura me ka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asiminta no ebo adwuma yi enye no nko an ye wo okoje aman ko powder surgery edi koko hu dwuma sɛ ya yamtim sisi yare minimu kwa ani posa uja wona ya moja nko a babia koko na didi bia no odia ne okoje aman ko powder kai sɛ eye mixture ena capsules adronini adabirijo herbal capsules mixture ene ni tin ya duro soronko kra Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center diaba sauda fem se team enye kasa bomodena na kwajibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumisa domase nearby Kikimi Sport apenchiremufo betima frɛ Dr. Ado wosa kasa homa mai so 02578201888 ana 054703745 Shannon Suma me say we physical and spiritual works odia ne se obeko nanim na wa solve problems Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center abibi drofo nyina headquarters no ne kaye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nko a womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no osunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa Overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544664410 21st clinic ana wo mo ye sciatica expert Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba, sompa.
nyina kwa aba ye de odo ahya ase no yemfa ne sankosi awiye baabi a yedri abusuafo yekofa agodie mu nsam tip off yeda yedwadifo nyina ase se wo mo aboa ama yakọ aba baabi a yedri ebesua ade a yebesua no yekoye presentation emu ene presentation a yekomu no ye hwe eye krata owura bi atwero e de akomo mampani se yenyi eye Electoral Commission adwuma no mpanimfo a ewo nipa enan bi yenyi wo madi saa nipa nan no yebeyi wo madi yebehwe wo mo ho nsem na afei yede ababegina empempenso a di amra ne nhyehyɛ no ka yebeba behwe the steps ye pese yeyi obi adi se Electoral Commissioner anamontuo no ye de wo hen step 1 ye de wo step 2 step 3 4 kopem na wie ye no efiri he kopem hen ni nyina ye nkomo a anope ye de bro e wo ye presentation no emu ma ye na 21st clinic for ase papa wo mu kita yemu anope e na ye de dwumade no bro 21st clinic ye baabi a obeje eye wapomden a edimu wapomden a esai so wapomden a atwinye bia eni ho yenuro eyenuane nuro me pa cho ye adwuma eye juada kopem memene da no pa no nso kopem nonum anumre ba bia wo bia ayaresabia no eye akai 21st clinic ye betimi aboa ama bibia aye kama brother Philip agina screen ho already ye kona ya presentation a edikan na anope na ye de amount ye hwe a petition for removal of EC officials. Na yede bisa say, does the petition meet the threshold for removal? No ana. Yebedi sa nkomo nyina ene anope ewo ha eno. Brother, good morning. Good morning, Nana. Na apom to saying. Yanko pa do me pa. Excuse me. Yeda nyame ase. Yeah. Say apom de wo ho. Yeah. This is the second time obia petition say yenyi current EC edi. The first one was in December. Yeto abanu wie ye no a enipa bi petition President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo say onyi the current EC officials no edi 90.7 anya adwuma omampani ankasa wo ho kora na ne breso ye ode koye krata afoforo asan aba say yenyi wo modi fa yewura mu yenhwe nie nti a okasa yenyi wo modi na yemfa ntoto enhyehyeye ehun na yemfa misa aloya for no a wo mo so kira adwen no yenhwe wo ma adwen kire no na yemfa nsie ni nhwe se ejina so na wo mo ka no ese fata se yedi obi adi ana wada roma fa yewram na me da sipi de ri kare be chia eye na nanoma tena nkonya e be chia papa no asofo panimfo fan club for no bi bia wo tie na no pe no Sompa 7 ye ka obi asoko Facebook Sompa 90.7 FM your whole live ye na live obehu ye sa na YouTube so Sompa TV no and so yina so den and na pe de brother yes media ma menchire magene them 2 minutes wadaro ma 2 minutes na fan chire magene and ye ma bi course wo Ghana ha se sie ya mi hu ni se ehia now we ye ba be ye good for the purpose of education better but for manya say o man panyi owo so no owo 4 years no de ye na de no I believe say niema ye di kan no omo ye yi wo mo no sa ministers ya de some of them what you o ma sha ase no nya de ehia right I didn't talk about attorney general and so now I'll buy ye was so many important reforms and other things that was here ya enye omo edo mako gina ko ne mejai wo jeja hwan ade so wo jai so na ye ni basis bia wo di ja manfo and you guys are lawyers so ade ba kwa mo ye organa pass mo the references na ya ade e dey say no president ben okaya time omo ba be ko ayi nipa fo bi ye twom akonya sensen ye no the man NDC anase minority nya nyina so the first one MPP for pussy your mo ye no so ye president ye very careful you meja case room men discontinuous say ade no kran se nipa no se oni for kran na yenka case ni nkosi emergency pass that ye refer ebe ye ade dem fa so beba enko fa oyo ne bia ama oya elections ya de nya problems nya nyina niam si dada no na man for has some overreacted this time around edimi na na omo ye very this one obi de ode ko yi o free voter region
voter regime ye ka ba bi pa mpuntu nche dan call so voter regime ka ho. You have never brought out anything. Betimi ya ignite and say be invoke more developmental project. They enko easy and ariaba. It is an man me diri say we nyina ye niam ye nipa so ye ka ho bi. Ye nya niam ehia. Na de aka no we say legal system no wo ho eno a process na betimi afema me ye bibi ye. That say be so niam yi. So but anyway yes kon dey na. So say sa niam we no so na ma democracy no nyini. Any problem bia be eno won the process. Na no say because say okay ya oral for no show madwuma ase no. Na me ka kire wo say nipa ne yi omo ye very good, but the only thing is omo oversight responsibility and supervisory role. But omo djuma nya omo na eso omo ye. O say abani an so say nya de attorney general ne ba omo djuma na ye dey asi. So all say they told be you use process no na ye institution ni mu nya den e di dachi ni wo kra na say nipa bi e famu a ensisi no. Right. That is my yes, I didn't for the purpose of the case we in democracy na ye by your institution who hold that a bit a year jumano made us nana and then electoral commissioner first one by ye know say we so you ever see you know a funny idea democracy in the air corner it is a democracy na almost say na man ye day that's ye we ban we we ban we for political reason we ye na politics for a judicial system no because abafo fraba enti ebia ni nipa bi hu akere na oyi na free ho ye nye ne hwe and only democracy and then this one is not proper democracy anyway but all in all let's go into niamani bia we no emra mu no nipa bi wo ho kwan so invoke emra so pese niam bi koso a parliament ye okay o kire bi e fa na private member bill no na enye necessarily say ebi kura you obi na individuals betimi at the akọ na o maye we su yayi ba akọ eno so ho no ma obi su beti a petition aban no say ade we ana say bia electoral commission for instance o madwuma no niam ba akọ yenu mi to fi say enkoyi a enso beti ebi na asi ye de niam nkrata nipa bi akunkire niam agu nkrata za akọ ma mpanyi say easy for adwuma omo ye no ebinum wo ho no ma ohun se nso ani e wo se yi omo free ho no na enema ekile koso le no na ene ne ye behwe se sa nkrata ya kuchedi akoma mampanyi no ensu ewo mu no ensu ginamu emu odu yie ewo nyina so ebe me ya kwakodum pepe so ebe yi easy eni nipa bi a wo he se yenyi omo free ho no ye be ye omo free ho ana eno nti ne ye ka no ye ka ya kire ya dwene wi ani ye ko na so akire wadwene ade di atem bi anim na afi so do fact ba na me fact aba ye be wie no ye se so oyosi na wansani si a ye be hu di owe abre wan kuruma de ne de e be ko nana ye to aso no de di animu no ye se wo mo de se de erika ka de nkrata na akoto mampanyu e koda daada se yisi no titiri no opanyina odi wani e fe no lawyer Jean Mensa no ono ena fe Bossman Asare ena Samuel Tete ena Peter Apiahene specifically say nipa we say ena petition no akire say yenhwe say ye be yi o mafiri ho e wo jo no mu di no mu susu say enso eni kra na ye kwa no be wudi entia na de ode sa ayiwe krata we call ye odi animu a no nti opese yes adwe ni din e de ofosu Apia Daniel ofri voter region e ho na odi ni nku ho no ote ni bibia o kire se ono de ohwe isi na dwuma anyi eti nhwe mu a ade se Monday 27th of January yai bosu ye wo mu yai Monday we yai na otwi de ne di kan na no dwade twa correct na no dwade twa mu ya na o de kwa na the original so no article 146 of Ghana's 1992 constitution mara di bu o man no mara kunini no 146 na o gina so se enuntia wo se easy any nipa bi abo the chairperson no nipa bi o ka ho no e wo se yi omo efiri ho won dwuma bi omo de fi se enso enti ye kono we hu se de aye ne ye enti ye easy leadership no we mu a lawyer Jane Mensa or ye chairperson or no on the high ti maami we and so EC chairperson Jane Mensa and watching in the deputy corporate affairs and so see Dr. Bossman Asare or also so and corporate affairs or can wona ye kire say yenyi omo emfiri ono na ye kono na fe Samuel Tete so ono so nie deputy chair electoral services
ono so ne de e honom onie Samuel Tete susu enie then the account Peter Apia Hene also a board member Peter Apia Hene ono so count we are nipa na oba Facebook abehu Jane Mensa and afi nipa wo fahudie bi sa fahudie no emra kunini no enso je sa fahudie ni tum in fact waye ekura fra ne ntoma kama na omu susu se sa fahudie na nipa na bi wo no ade say easy way by no the natural and the legal one we tietia so wa afi susu no wo juma die mu no enkoyie kura my former president now President Mahama incompetent we the only the gross asoso na say ade ne nya omu juma die enkoyie de toso miensa so omu ye bias na say ade bi omu ye twa nchenchia enya ade ekoyie afi actions and inactions undermining public confidence wo hwe won juma die wana motuo na ama onipa kra no gidi e wo mu no unze kwa na ye dey ekofem nto mu su se sa niema ba ko mienu miensa enan so no ade anunti se easy nipa nan a obo di ni yi on free ho a ogi se ebeboa because ebi no abedi bi am ye hunu nti mu ye adwuma ani nyina ye hwe right enti ye have evidence no so a say enie the di ka won so di ka say fundamental human rights no o ma tietia so na ba bi o di free yen say o say disenfranchisement of voters in Gwan district on the election eve sa eye district we abato a ye to ye na so mutu bi no 2020 abato no omo antimi anto titru da ye so ye to aba no omo antimi anto na ese eno no o mfa amudie no watietia inde ha no omo to aba no bi yes na omo anto no daddy na omo anto no wo mo constituency ho okay yes if you say omo koto aba no hohoi sabere no na yate guan no afiri hohoi eho enti na omo hwe se enkomo abeti anyam omo constituency yes eye sal no yes ye ko ye no obehunu sal no enti no na omo ani da kwan se omo beto aba no bi ba isi tena ho ka beye enna kakra bi ama yato aba no na isi beka se emra kwan so no wo mo to aba no as a constituency enyeye to omo be ko omo constituency dada ye hohoi no mom na akwa to aba no of the new patriotic party MPP ono so no omu so ye MPP ni mapa a wo krata akora kire se wo ye MPP ni na ko easy ho no to omu so na adwuma no ade se ho etochema enti article 146 no and I hwe no and the 146 a Supreme Court justice can only be removed on grounds of nientia ordinance no gina article 146 and say yes Electoral Commissioners no yes omo otumi pepepe to say Superior Court Justice no in the kwanya ye faso a ye Superior Court Justice no Appeals Court in fact High Court, Appeal Court and Regional Tribunal no and a Regional Tribunal for no omo nyina Superior Court Justices court wa kese no emu atemuafo no kwanya ye faso ye omo no sa na Electoral Commissioner ye faso na ye yiu enenti na abrante na odwre dwato akrata no komo mampani no ode na asem no gina we so nti no yen hwede a emra no kan na yen hwe ono na gina so no emfa ntoto ho se ene no sai so ana yes eno ano no edi yedi kan no ko article ka ho a ene so ema na nyeye so yen hwe process na ye ko no nti rana na ye ba yaka wo ya wie no niema article 146 na ka itimi yi obi free ho a o ne dwumadie mu no na ye ba ekwan o mo fa so a yetumi eyiu efiri honom being it superior court justice woni easy no boy you know pen the de omo de na ye mfanto ho ama ye hunu say ye pese ye yi easy na ye betuma yi wo mo a kwan we ne ye be fa so a ye de ayi wo mo kwan na edi kan no ni ana na mfanto so ye mfanto so kan enti amanfo nche no so because the guy quoted 146 no enti eno an ye gina so no enti enti omapanyi John Dramani Mahama His Excellency ana edaha no de edi kan no petition no ye ade se omo de ba koma aban no se de edi akọ 2070 akọ andekọ de oyeye no odekọ Daniel no ofosuno odeko enti okwa na the petition no enkrata wa kruchiri ene won sam aka nyina na de akwa ma ban eno ne ade edi kan
Yanko de etosu mienu no. De etosu mienu no enso enie. Wow. Enti de etosu mienu so no ade say Chief Justice ebre de akoma aban no e wo say Chief Justice. Nti aha no. Yes. Se nipa na obo kwa edu no. Obebo ne kwa edu na kyerɛ omampani. Obetwere okrata de akoma omampani. Yes. Omampani nsaka emra ne nhwehwɛ ne kyerɛ sɛ ono so onfa ma Chief Justice. Eno ne anamontu etoso mienu e wa asɛm no ho. Yes. Nti na odema Chief Justice na Chief Justice hwem ama yahunu sɛ ampa kwa edu na obo no e wa agina so abonefo sem wo mu eno na ye kan mbara mu sɛ prima facie e wo mu a ansana ono so ahunu ni a obeye nti nipa na de krata be mo ma eno na ye to aso no tene no akwa bi ka se na de oyo de twi ni be chiri ma mo na aha no ne enti a ombete committee no sɛ Chief Justice nsaka President the Danema Chief Justice na ohwemu ehu sɛ ne nipa asema nipa ekan bibi wo mu ɛsɛ yɛhwehwem na Chief Justice abete committee no nipa num no emu miensa ɛsɛ omoyɛ judge mpanimfo ɛwɔ mayi mu ɛne nipa mienu a ono abeyi wo maka ho no omuso dimu omudimu yeso ya no di semana se ne no yeso ya no di semana se ne ma yeso ya kuruchire enie by way of recommendation then so omode ama mpanimfo then the next step no say number 5 the toso enum enti president so say omo ye investigation no enye recommendation and klata omo ye omanu di sem ni nyina ba na president ndi omode beba no no nso agina so na watu anam nti ha no se omampani kata no no the ama Chief Justice na Chief Justice ate committee no hwehwɛ mu wi a na omo de omo mu aye ene de omo hunu ya ama Chief Justice na Chief Justice asande akwa omampani o de omampani a na afei nea ewo mu no no omampani de wagina so e de atu anamon yes so sana say ye pese ye obi a whether EC chair and superior court justices no na say judges ni bia kwan we na ye de efa so edika na ya chire mu no nti e ba sa na so hu de yeko okay ti aso say who determines the threshold for removal and of course it is the Chief Justice that is the appropriate authority to determine whether the issues raised in the petition meet the threshold for removal. Ahani ebusa se nana why na obetumi a kire se ade o ya modi abayi de ampa enyina so papa bi wom a o se yetimi tu anamo ho na ye ho adwuma o se eye Chief Justice o mamu anyina ye mra ho sensem ne anyina atemuafo nyina panyin no ono ene be kire se ampa we ya odi abayi de ade se ejina ne na so na ye jina so tu anamo bia ye obi free ho a ye ye mo bi tena wo so a ni nyina no Chief Justice no on at this point no yes sir Chief Justice betimi aka say omampani krata de mami mehwemu a bibia ni mo yese adade wo ho nti no Chief Justice betimi dismiss at that level and to aso bi MBI Tiama point so. So mampani age krata no. So the company we are on what obetia study niema na ye anase ya omako president say we say enya de ehun. O ka se hu hia end of story. Enko ba bia bia. Nti je won pa e bia ba mo Chief Justice. Anyway, so now ye hwe se eye ensem ni bi o mo kan ye no. Rana ye yi ehun afiri mra no. Ni abansem na aba no. Do ejina mra na em se sa eye kwadu o mabo no. EC chair no. Ade se wonyina so a ye betim de yi nadi ama na ye na no ne ye se ne eye former attorney general ne di Akye Otu ono so ye ne be kasa oye very learned pa na ye ne kasa omampani kofota ona no ya attorney general na na do dan kwa Akufo at the time obeye ambassador yes ewo na na Akufo ado nti say ne din no ye His Excellency Akye Otu yes His Excellency Akye Otu na papa we no pe fast kuta pa oba fast nkwa no kuta ze mra pa na okay fortunately unfortunately oye MPP eye ni pa mapa na enso so na yi okan ni
Or the former Attorney General, His Excellency Akye Otu, argued that the allegations against the EC leadership are not strong enough to warrant their dismissal. I say, maybe I'm a fan partially. Me will be Casano political line, I'm a partially. That's me. Or the other children say, oh, share a year, quite do a diabo, EC penning now. On the who say, a moon do P. Seven, a bit a gin and also now, yet you ready. Oh, no, a ra I could to need the other buyer. No. He emphasized the need to distinguish between personal opinions expressed before assuming office and their official conduct while in office. The Ochile Muni said, if you know who they say, the amount for the bomb could do a bra nipper pessy you on free honor, a bra no crown on my office, mammy did you be and I know much imagine, said you'll be a chair imagine. Nanso so no mobile office no, so do when you're to Tonga and no see a it will be a honor on wow, not be no bit actually one near my in the 2020 year parliamentary elections. In the 2020 year parliamentary elections. We say papa or de a year petition no call you know. Naiba we say papa or de a year petition no call you know. Naiba ko jina so pa enie. Say sa a year sa ayifui. Ade say year to abano ya mom kwa mom to say na kan say e ba bi ete omo free no e ho na binum kwa say push omo e mom ko to abano. Omo ko to e na in fact omo de no omo to presidential. Yes. Presidential no omo to be ba omo anya that time because na yen create omo constituency nti no omo ntimi anto parliamentary no e na omo to no e wo eye hohoi enti nipa no ye petition no ne argument back. Think that they meet the very serious issues that one would want to look at when we want to remove the EC. Was it way yes and of course omo yini si ye Ghana ye nyina ye nimde nanso oni se we no enya ade bi ehuhu bi anu nti ese chinchira yigina so na yi eye otutu ni ana sempadinfo no bi efri eye ba bia abato eye omo mo hwe abato so e wo Ghana. He pointed out that some of the claims against the EC officials stem from statements or actions they made before taking office. Or sister yigina so say and 70 be a day bomb quadrini and send the time on my so my baby senior money I in an omokaye and an FSC Jinasona, ye dear you or more a free honor and I say a day a cancer no who your own sem Meremunadia a bebois a year argument and an answer and some more mode acono. Now for Yamra, once I am on man to Abano, also my arm on to Abano so yes, or see no credit ne hard jay pa. Nanso the Jinaso say we nyadia ade se o se hwe ni yie pa na ye bie mu na fe ye hwe niema e ma ni si ye no Rebecca's administrative e bi kura nhyehyede ene niema na o se hwe ni nyina mu ansa na ha no kra no e because we mu ha na embrem no hwe se o si kana na e wo nyina so pa na o se ni nyina na o se hwem na ye hu eye enkrata asem emu ni administrative decisions no ansa na ye begina so de aka asem a yet me Adea Akye Abia say I quote to see he cautioned against using isolated incidents to conclude incompetence or misconduct. Or see bi on ma nyese nipa no aya ade na ade ba ko pebinti wagina no so na aka say no nti na adwuma enso ani ana say ontoto ne ne emaye da bi enya ade a on the office e beboa kra I quote to so dia or they buy and ntinana right so we person here come my Facebook Sompa 90.7 FM oba so your Telegram or YouTube near Sompa TV and our Facebook so no Telegram number near 0598 994 994 0598 994 994 what question concerns be yem project bi man as yem present ya the ba ni hu say ensuo wom said ye be build prima facie yes ye be build and yet me at the presentation abro me da CP. Right. Iti yebeda se yebehwe na ya kire adwen wo mu. Yes. O se yewra Akye Otu o se yenhwe the SAL issue no. Yes. On se o ka se yenhwe administrative context. Yes. On se ye create district. Out of the district no mu na ye create constituency. Yes. And na o the processes omode e create constituencies na was say is it LI legislative instrument ye de be no wona dodo a ebedi wo parliament yes ansa na mature na mature wi a
atimi aba abɛyɛ enti no sɛ woka sɛ na ɛyɛ deliberate sɛ Electoral Commission boapa ɔhyɛda ɛna ka sɛ ɔmma ɛyɛ sal for no nto 2020 aba no bia na enye ye because at the time or district no create district no anytime say ye the CI ekoto hɔ a ebe macho ama yetumi anya constituency no na aye time no any election no na de ye adwuma na enye ye eno nti na Electoral Commission can say that election no woman to be as sal for but woman to be as part of the old constituency no in the way no enye deliberate easy and franchise woman said their petition no per se or come yet no say easy boapa and or this enfranchise woman because there at that time no easy argument no say there was no parliament kura na wo ho sa parliament no kura no ye belay in fact AC anye LI constitutional instrument na parliament kura ni ho ye belay CI no amana macho enti no the only thing na betima ye say na abanoa na wo monye den and to be in that constituency but on bet in the new constituency but na on beto no e with the old constituency noa omudin wo ho omo oko voters register e wo old constituency na omudin wo ho into disenfranchisement in here oko old constituency na bibia nsi omo kwan se omo ntime nto aba into no not disenfranchisement in here indeed there is nothing like a deliberate so be boapa aye bibi apart from a nonso no na omo to aba eye Gwan constituency Kofi Adams seat no na ya to aba wo Kofi Adams ama Kofi Adams awene ama easy argument ba ko ne say ye perceive that time no ye ma eye sal no take effect there and then ye say ye annully Kofi Adams seat no because ye check ye sal no a wo mo to aba ma Kofi Adams wene ye no part be kwa kodi sal indi say ye ka say sal for no to aba there Kofi Adams seat no be in of no effect indi say ye shigu na ho so ye kwoto aba no foforo inti no to avoid sa ne mani nyina no ye ma Kofi Adams nko as Gwan na sal for no montoma ba ewo eye hohoi ba bia montoma ba dada no a na ye ba the 2024 election no a before 2024 election no na ya lay CI no a ebe makwan ama motima to aba asal for no and true 2024 mo to aba ene na ama say constituencies no a movie from 275 to 276 no enti no where is the deliberate actions na all kan ho asem no apart from no or say incompetence ne incompetence na all can or say EC announce the 2020 elections announce no multiple times na no from multiple times yes true fact but unchange figures no and change the ultimate winner no and change the no bia enya wahunu in this oka say enon kwanti who on this earth ena wakasa na no nyam from da indeed these are issues are a part of nipa ho ade ye ebetimi asi the father say ebetimi asi no doesn't mean say oboapa asheda say announce ana oye o change ana oye series of announcement in Tino eno na ama NDC anwene akonwa e wo 2020 election. That is not true. Enye no kore. And then ne other issue about Bossman Asare. Ebi na ye beba of na ye nyina ye di nkomo bi ana ye ko pani ba ko asem ba because nya confirm ntino memoni din. Yes Bossman Asare. Oye tamana owo academia mu oye a lecturer na otra de e University of Ghana political science said that time your friend as a political scientist no chere na dwen as a political scientist na dwen chere no ne wo de enkwa does that mean say enunti say ne
wabɛyɛ electoral commissioner. Does that mean say enunti you find electoral commissioner enye ya na? No, because who in this country and only party bi mo opia ye den a owo party bi mo onya meye electoral commissioner no ena na bia ne kasa ne na de ye but obeye electoral commissioner no na de ye e kire se oye party na yesuso no adwuma ewo commission hwa na no oye commission adwuma. So at this point no okofa ne past and there's a Bible here of no effect because Paul can say me ya bofra no me kasa sa bofra na me beye panini no me kasa say me ye mpanini onya me ye EC chair no na oye ne politics are fine fair enough wa beye EC chair or ye de adwuma no ma no or the EC adwuma no aye politics ana ha na ama ayikwe otu kan say wo mo nsem mo kan emu ohare enyina so de ubenya bia gina because waka enti ubenya bia gina so but asam no mu oha wo hwe enema constitution aka say obetima gina so e de ayi obi a wo mo akwane nsem a wo kan emu oha aye say aban asesanti no obi eye bibia ma ya kai no ndi wono so eye bibi ewo ho enum nti no from a personal perspective and from this presentation no Sompa FM yeah Chief Justice saw petition we mu a obeto atwene. This is a prediction I make o emu ha apart from say mu ha no yes adia and ye Ghana ha I tell you ye nya electoral commissioner da and the say under former President Rawlings and appointed Afarijan. So do we conclude to say NDC appointed no or NDC niana? Nya former President Mahama and ye Charlotte say at the time of Afarijan retirement. But all this is happening because NDC in the Charlotte say by and a Charlotte say ye yinadi entino MPP so the Germans and bar I was say ye Germans and but no kure woman say grounds why the Charlotte say ye no anyway nye pe womono administratively Electoral Commission juma na mu breaches bi no ma na o ma ye eno kura no nya obi kura na ifra bonte be bo mo kwa adu o mo internal ho kura na obi bo mo kwa adu ene ne keka ho intino on those grounds no anyway they say maybe boss man try the University of Ghana or your social media post to be a tier NDC therefore ene wabe electoral commissioner yemano ade enyeye bit say Gian Mensa die na waye the father said na no afom does that mean say na no fom ye no edane abano inti for me grounds no more ha but just that akwete say abanya sesanti no ana akwete say wode emponche agubuo mu ache mere ye mfanto ho wode mponche agubuo mu ache na wabie wo mo ubehunse na we yahuri nam ha 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 anije moroso abewuram eno na ama we nu nyina mo ye ena some of these things no bargaining chip or yes say na party na kai na kwa ekrasa o ya phone na ye chepos ukoi ya chebia manibi yes for me these issues no emu ha enti meet the threshold no the incompetence na watchire mu no and this argument I make nyina no miti akwa na ankasa ofosu apia fosu no miti ono ankasa e joy news ne argument na mede kasai say on now so election na no form ye beyem prensa Sompa FM enti grounds say incompetent ono akwana petition no ani o ono na numa 7 ni enti me share threshold no ewo article no mu a ene ne de no emu ha e de mame but opinions are like noses brother mame ntio
no subia we sade ne nyai take for tack enya de also ye gigitum wo ye and in the development fiber no ye mpuntu a ye pe me no say me kasa bia on here I want to ask you right but I only did one day obeti ase because me I'm not looking at the political lens one odina NDC for who are NDC but Ejina now it's not about NDC any longer it's about Ghana it is Ghana ne ye ka ho asem it is said you can start for on here you know sebasi ye hwemu nyina wie na se enfumso bi ba ya the right measures in the OCD go akwam no removal of anybody because emra no ne hyede ne ya anye ne ya ebedu time no nyana Nkoranza ye kwaye ya afi assemblyman ya ka achi no an ya say ya an ya etime ni bi on ma de me just say me I don't support these things right tabo mu yi ba kono Charlotte say no even though no said the all can internally omo anya issues two ono kwai fa so ye ni free internal yi na baaye right ye wi no so no grounds baaye ni nyina ye se eye prima facie yes prima facie na conduct bi e wo sikasem is not about the elections crowd e wo sikasem ho ne contract sem no ankoyie aine not that you even yanka obi anka so fa bibi o but man say bia ye logo e kosa san no on what grounds na ka bia first one ma 2 cities na we ni akwa 10 cities na asa kofa kania de aba na yi enu no mu gina so mo de ye ni nyina mu no na I didn't want it because yes na say obi aba na say ECB ho na nyon na de ne ba ye o so yi no but na kan no Dr. Afarijan former President Rawlings of blessed memory ono na yi no at the end of the day no o presidi elections ono ne de ever be presidi MPP for de presidi ya ebi kwa kopie court omu wie no o tumi di nkunim ni nyina na ama democracy na IFA but otai personal issues ene se mabanya bane sa ade no enyi asi ejai media tumi enye sa nana ye be hore wo na opeso de akoma pa eye adwuma maman no for even President Mahama obi so office bi chinchiri akwa ne ya MPP ni eno ne ye de he no ono na ye president o assess nyem no say no akwa ni beti abo adwuma na ye no Sompa eti yema na kwa o se dabi o ye MPP ni ye de he two pap mami amotata ni say if you wujina election so kra na obi a wo so opesa ono no o hawadwen no etimi agina election am wa wini massively we am so kwa ye on say ayi Charlotte say na mo wini massively o mu yi no right ye to abadi na si ye ene so mo de kono edi ebasa na ese mo kra ho president say nya de asa de ne boaye nti yesere wo de nya on grounds of policies ni bibia ye mo man na this time man ni nyina na time wo opposition kura na woni means no when you stop and now you just wait and stop on what grounds no because Charlotte said so no na ka former President Mahama then and I said President Mahama na de ne bae eso one one ejina na elections man lose ye massively so grounds ben ye dey say you see wait and sere nana we di ajobre o apart from prima facie and then one near the ade nyina ye pa ni nyina to say the oka say na no from ye no ye de hin no we ye na no from ye na down the day no this time na no sound from bio na no from bio just onyi that time na number for how many ye afa na no obai na he see the no so we and so ye from so ye correct from so no but enya ade a ye damaging we don't throw the baby and the bath water away yes and I'm crying ka say me say you know ye kra mani anye ho na ayi ne sasa ni nyina sem pepre ho na wona fam ka say no to boase it do that this time around o che pa ye wie bia o che make sure you bia ye come and san or the final ye near the ever out so me I don't support me da se bebre over na mama ntie we mo anopay prima facie wom prima facie no yesuade o yesuade pa sa we potential law student anopa bia ye Sompa if you say niema ye ka no eba mra wunya eba mra ne bibia wunya sense terminologies no yes ma nana se yenyi maame jemensa maame no kura hin wo firi ansa na wo be ya battle commission no na ayi debate sure na wo dim bra yewra ayarega ko bo wa no ha no no ne wo ho sure se wo hwese wo si conduct debate na
Ye ani ye hwi hu se maame no ye neutral pa. Enti se eba tumidie bi te se komisa no a wo mo bo ni din no ye ka se de osi spearhead aye debate no obetimi aye adwuma no ni edi kan no a wo baaye no na no efonfom ye no nye ono a ne pew ye na ye ma ne pressure anything because say uhwe polling station kra no wo mato aba na wie ya returning officer no ebo akiri ama ye hu say esumesi na anwe ne benten na anwe ne wo ha no barricade e de age ho doma agire so pa gina ne konso mafifita ne yetata ne gina ne konso ene wo kan de wo kan ye nanso ni nyina echi no say de obo so no ansesa bibia nipa na yese wonye no ye nyinu no wono na aboa masesei enkunem no kura ebi nsida e wa abato ayetu ye bia mu na yese wotan kwadu a na ne mirika no wayi sade edu ba bia ye niema bi no me de me se ye nipani bone wo ho nanso ye nyankora bone da dwumadi e koso nyina no ye ntimamufo ne ye hyehye akire hwe ye beto abai ye ka se debate ya wono be ye bia iPad meeting bia ye pese ye hu bi o TV so ye sa na anye ye kanen so na enye sa nti eno kire se bire kwa animu no enema bi sesa na ye kwa animu ba bi nti ye kwa nso a e wo se ye nyina na ye ka bom ko na mom watime wakame nom ne ade no man ye chekere Ghana na ye chekere party say ye party ne ye chekere dia ene na kwan bi so a mampanin dada se wotifie adopreman waka se yenkonko to yes na e ban hyehye binom te sa assembly abato yenye ne party e ba te se DC ye koto so aba party we yi ni de party we yi ni dia ko ye se de bi yempese ye be ne sa no ene ne ye nya atwem se de ye ko sa na te dia ene ne ye nya atwem no mu edu enti nana ye chechire man no enye amanyoku efa ho ne ba bia wo unim de efa boa na ye nkoye ni ena ya na amanfo kan neutral ho asem they say na mehwe neutral e wo dictionary so say not taking sides in a conflict such as war non-aligned esan ka bi o say favoring neither the supporting nor opposing viewpoint of a topic of debate unbiased and then ye keka ho osan to aso ka bi o say neither positive nor negative and then ye keka ho enti neutral et say tefre ahwe ase na ye butu wana ya ebebutu tefre betima ka say me de mahwe ase no me danchem mu enye ye ewi ase so nyema miru na ewi ase papa ne bone negative and positive oba ne bema wahunu nimde ne nyansa nokre sa nokre ne atro nokre pa ewi ase ne mienu ene ru wi ase enti no wo neutral kra wo be ye no eye subjective ade a memehunu say ye neutral no wo bia wo nhunu say ye neutral ade a brother be hunu say ye neutral no bia memehunu say ye neutral enti to da bia eye den kura say wo be kire what constitutes neutral and neutrality nana neutral etim polish black etim polish brown etim polish white ene ye neutral etimye bibia okay neutral no ne color wuntimi nkyere se bia neutral efufu ana se color bia efa ayene na wo hwe ene ya yeti dia sade ye bo bi din kura yetimi hwehwa kyerɛkyerɛ ko hu ne nana nka so anu so nana ye wei enti wo ye wei no neutral ni ba bia bra ya je nkwa Kristo baaye no na obeye neutral adwuma right nanso neutral adwuma o ye kura no eye de ne yekun no ye de bone ne to no so ene yekun no nti still no neutral ya ma na anya adwuma right nti ye de bone to no so no so yekun no wiye no na o sha akeka na o ye se wa mfa me so a unkwaja ne nchen right nti still no a okura ba neutral no se wo gina fa ayene ukwa ya wonka no ho nti neutral ni ba bia wo wiase nti yensusu nunu ye ho ne yense ena ebio bossman asare dia o mo kan ye meye practical example current vice president 90.7 one kwadu ofonkroma o mo ne moderate
IEA debate. No correct. At that time no na oye debate no na yehu so oye neutral. Owie debate na pe na NDC for oyi no be ye minister. Omkotwe no ba. Omkotwe no be ye minister for education. Now sabre no ye NDC ni ana. Inti at the time na oye ayi no oye moderation no oye educationist and I say na oye NDC ni that time. Na juma panti na NDC kwotwe no. Enti say yes say ye kono tangent ya. Papa apia fusu e kan ya. Eni ebetumi anunu akọ obi afie akohunu ba bi obi afiri. What I say? Ene maame na didi andi se chi sa na o vice president. No correct. Enso ono no moderate presidential debate ye de call ye. Enti obi betumi ya analysis say that time no ye bias na question obeto ma MPP. Eye bias because question or the Mahama, a question a more because or manfa. In this uncroft ye or my juma. That time, media mimi huni say, personal level, me huni say, Samreno or ye na juma say, academic. And at that time, you know, ye ne NDC. When you ni NDC di, was a juma now or ye, or the Sumai or ye na juma pepe yes or ye. And ne ya waba front line no. And ne or ye ne NDC juma. And this a ye nyai na ye say empany for say o fefi funania mo uhun saman say o fefi fulani asia uhun na saman uhun nokre. And nokre wo mun say Papa apia fosu na jina so de bae no emu ha minim secretary o chief justice beto atwene say chief justice okay chief justice beto atwene krata we o beto atwene because emu ha anyway ye wura yin ne wo David we get to and take get to Tokono. Oh okay araba is about Tokono na sade asem we tie no na wo hwe de ye wura nyini twitwa mu ya we nuru ho kora obetetim ana well because the o twitwa mu wo de we kwa ben no a o emme ho kora right over my na was na brother so aseminim media ya na maintain neutrality ni I believe in independence. Yeah, sure. At every point the decision one has to take. If you want party cry to be on one has free voter region or person ko MPP kro nko because of you know so okwa kopa ba wonya. At that point no one decide say me corner say means had the grounds one kokoji opon kuma there was no way say no be ko NDC of because okwa mo ntoma no nti sometimes an ejira ba bia wugina no and a chess ade ne beto table so abehu de obey nti say you know say no I say wo ho na wani ji obi say has gone wani je ne ho a wo chese na we manage ne ho we na call baby na say my yes me neutral bai da bi neutral bia me da se bebre abusan for ene ye de adesua bro abadwafo akira adwen ye guso ye be fa dwumade no fa edi awie ye aha ye fa abibiman na abibiman a ye fa no dwumade a ye de bro say be ya bibia ebetumi akonkan awareness creation dwumade a yade ema wo na yade kaka ye ho ensem ahodo a yebu yeni aguso ene enkomo ewo ho ye ba sisi a
ya 9 abo apa anopa no wotwe eho yada mu nyina ase bebre se anopa nso watwen ye ama yakọ aba ye fa dwumade no fa etwato ha ewia ye be ma kwan komo ye die nyina wo de wadwen kyerɛ aba abetom ede amaye ene eye adaduasa ewo opepon bosomi emu na wotwe a etwa mu wɔ abibiman eso ye tena ase ye di enkomo yesua ade ye kasa edefa eye adesua ahodo anase gyina yesi ahodo a abusua no betimi asie ene achirinsunsanso family choices and its consequences no eno ene nia esua ho ade saa adesua no emudo ene ye betoa so ede afiri ha na ano no yesua de ba beduru eye yabusua mu edin ahodo a ye wo a eto da bia na yato eno atwene yakwa akofa edin afoforo bi ede agugu ye ho eso ene ye ba behwe abusua no mu eye family cases ene emu blessings ene echire nkomo a aka enyina ye Rajima Johnson atenase anope ewo ha ya wada anopa bia ono no boa ye kire ninim de ewo abibiman eso na ore pani kwankyerefo a ye ka no Ask God group of companies na oda no ewo Nkoranza empotamu ha enom opani anopenso ebe ma wachene ya ma wakwa aba mejiwanya do na wapom tesen yakopo ahira me pa yo ne ye betoa eye family choices and its consequences no eso na no ye kan de babesi yabusua din a etoda na yato atwene eso wadaroma kai yadwene kakra ewo ho na yenwura ene emu medawase bebre bechia me wife bit regima me mama stone right ene nana hema ne abusua ohema edini besi so ene me mane etirinkwa right ha na afi me man Nkoranza man etirinkwa Nkoranza man asundua ba na nkamumu aba na menime yiye se ya ye wonchen no yenya hwe yiye esan se akonwa kese ese to na prepare ma emane nyefe na nyede enye normal ba prepare ba wi a asundue no prepare na chi no asundue ba mama ye nyina ye nkura asundue no yenko abusua din no nokwase mpa ne se sie ya Owoahene eja ode Owoahene obiti saidin no a ekire bibi yewo yankasa mu nchirase edesie ya so yede woto atenga na yeti se ode atenga obi misa obabi ofri ese obi ya huru babi ofri na ya wo me ye kaniba na magakofa akosua comfort abna Teresa Kwame Jobu Akye Sarah omfiri babia onye kaniba so ye din sa din no etoto ye ho so saa na ye kire se yen babia ye free ntora ye bo abusua ye wo mu no ya to abusua na to atwene kora na eye more dangerous than everything me interest say na say ese say abusua no unamwa abusua no identity abusua no ho popane ediwachi na abusua no tumi enso diwachi eti se wo ba be kan kire me se ode Kwesi Peter what I say ode Kwesi Peter na onka sa abusua no ho because abusua no ye ni bibia e fe no Peter na Peter no kora e de sen ya Amina Dorcas so kora ye se wansare but what I say enti akwakwa eti se wato sebe kramane na wato ne din ane din a opabia na ode to no enti no kwasema e wo hopa ne se abusua din a yasesa no se ya yenim ya ye de mpa ho na ye betimi asesa din ye nhya ase nsesa no right se me pebabi de Johnson here ato wa me pebabi de Johnson here ato ese se at least abusua no tumi no edi echibra ye ko afa ye hwe baako a ekamu a ene na sense nke ye kan ye sisu duan ye
abusuan kamomu sese abusuan kamomu no so gina yesie because karate no na abusuan kabom ba ko niema ne kabom ne se uhia wunua bi a din no kra ma wohunu se wunua no enti din no asesa ne ntino atimi ama abusuan no so mo atete kra nkamomu na afiri ho yesra janom mo ba beko na akira asem ene sen enti nei ne da ya mekan akora bia yebetu ne din bia munja yenya abrofudin a yede toato aso yen yemfa abrofudin bia nto aso mbacho atase aha nti ye kwa asore na omukobo yesu a yemfa ye din yemfa fie din na adentra say gise onya subodin what is the meaning sa egba sunya enye ya na wakoka sa asore he abusua ho oh hwe wo family no it's still your family. And the church should recognize. I say, I saw no who family wobusuan say, eye wobusuan. Sa de no de mama ye nhwe ne ye njai. Nti free na ekoi wa wutie asemi bia say ye to din wo ba na din no fa no to udin ukurum din na abusuan mane enya ahohoaho ama o say wo de wankasa wo fie din ni ato ho so. Oka abusuan kampo mu kanene wo ho ade na ne ayere de ne siye ne edi kan ba kon ye din no kra esese no ne to so mienu no so ohwe wiase na etre na etre no binu metu kwan binu mekoba bi enti na nka esese se etre sade a ye di adwene to ho se mano eterno na kuro na eterno na ye fie no mu ekuku akirichiri no wo senka abusuan ye nhihye bi se at least afi bia bosumi bia bosumi miense bia no abusuan ye hia because I normal say betre enti won se kwawfo omo was special day bia year bia omo nyina hia ma abusuan nyina be hia ye ne gi se wu aba wu ama enye ne ayeta hyiehia na wo so bakra no a nketo a wo mu no de omonka ho nti e wo se system a emma eye normal se kronetre no ye nyina ye di efie ntime mu bobobo ho binu bekwa chi aha na mu ne ebetete no e wo se yetimi ye nhihye kama eto wo se na ebe ya ye betumi ayama obia betumi ye betumi hyiehia ye ho na ye hunu ye ho na ye hunu se ne esese ye niama eno ka ho ne abusua no mu atete no right eno ka ho na abusua mu atete eye no kropa enei adwuma nti obi ti baabi wa wo ne manyina wo ho aye kura ba fie na wo kwa ne ma no nkobi nti no nkwada no kura no won hyeda nim baabi a wo mo firi on ebi atena wadem papa firi Nkoranza enso wo mo nim ho nom nti eye pass ne waboso na ye behwe yemra ene nkomo no so nanu ye di ba bedru say na ye hwe family cares ene family blessings abusua no ye wo ye cares na ye wo ye blessings eno no de wen we are so no Nyankopon di hira hira ni panyina nti me ya me use ne abundant blessing right nti say obi ka say nyame anhira ni pa oboa niama Nyankopon yegu ho ansa na obo nipa no e kama yem say bibia ni ho a ni pepe so de beye bibia manasetena aboa no a onya nti me fe na abundant blessing ye woni ama ni nyina na mom ne wo ho ne se san hira no wo ho nanso binum so kofa nome de ba eni sen abusua enome no ye wo binum wo ho a omotimi ka se yen de ye fie ha ehia nipadom ye ehia sika no ma hyeda akọ ye rituals baabi sa rituals me ka rituals a akoye nyankoma de baabi se ye de yempe nipa yempe sika ye hia nipadom nti ye nipadom ano no sika ye sika yepe eno no emma abusua no koto nomiase afa biu abusua etimi koye abusua foforo bi ye yaw bi ma abusua foforo bi de ye yaw no free yaw no mu kan ntam kase egu abusua no so bra o mu buo mani gu so enti etimi ba ye nome right
ebe to abusua no mu okay abusua no binim so wo ha omo ankasa e kan say yen abusua mu ha ye pese mema ne nya awarepa ye ma de wo ye ba na wo ho a wo ho ofe kura wo nya kunu omo timi fresa ne ma ne ba digi ade foforo so they exchange those things no omo de nyama bi kosesa nyama binim bi ede ba ema abusua bi wo wa okomu a okoware mu a o woni problem kra na momu se abusua wo ware mu ba wo benya ohaw ba wo ware mu ba ma wo nya ohaw ye kuro ye mu kura binim wo hasa abusua bi wo ware mu ba meka ebeto dwadodo ohaw bi wo ware mu ba ohaw bi in particular wanye hwe kura no obenya mu baako na momu ko ware mu ba ma woni sa haw no na eno ye ne a omoboa pa ekogeba omokogeba bisu wo hɔ a eye mfonso bi a omaye ne ho no me a esenka omusia no anase omopa ho akyewo no omonye etimi de saa eniama no eba right ndi na eba saa de a na ye me abusua bi no so abosom ewo mu yemfa abosom no enko baabi a wo mu firi anase yensom wo nom okay se busua ni bia wo ha ya yenhye saa de we nso se abusua kofa bosom bi efiri baabi abosom dɔɔso omo de ba omo wo purpose right omo wo botae a entra omo kofa abosom no de ba abusua no mu enti ekoduru biribi na yese yende yensom bosom no ya kristofo a moma yempe abakosem hwehwe baabi a bosom no wo right na yensan fa o made enkomo omo na o mase ni enananom ebeji yen ntimi hwehwe so ntimonje anya saa abusua no neglect saa abosom no a sa abosom no ti ho ese abosom didi o wa na onya aduane ni onya feed mbia ya man hwe ya o wa biribi duro timikum nipa bi na ono adi enti sa yen yese ye yagidifo yesum Kristo na yanso yefuruma mu no ehye enhyehyɛ bi mu yegidie ankasa hyehyɛ bi mu biribi me kan me se yegidie no enwie pɛyɛ wie enwie pɛ bebre kakra bi enwie pɛyɛ me ka se enwie pɛyɛ ede na ekyerɛ sɛ ana emma yegidie enwie pɛyɛ no uji obia gidie wo ne honhom mu o honhom e wo mu yi eno ni control right enti se uye kristoni na stela usro uji di se bosom de oya obekun a na che stela wo gidie wo bosom mu right esan se wo nyinaso wa hunu bosom a akun obi pen wa hunu bosom a anya obi pen mbaje wata se nti stela no wo honhom no gisa ne ma ne di enti wo honhom no gisa ne ma ne didi a ewo mu entum free ye kosi se obi obewunu se dabi me de me nhye saa no menase me nimu biem nyana no no de ka na ne honhom mu no ongi ni biem onim se etimi ye adwuma de but ono de anya adwuma no so enti wo wiase no ye wade bi ye fe ne giving and receiving right oma ene ogie oma na ogie no zezesia onye obi bibia na okanche nsem bi gu so oka nnome bi gu so na ogitum se akwahe aburu menua you have received it won sa kan waje na momo oka na o say no nyamene oka kire me because I don't deserve it me hia anyamene menyen tum se mea it will never happen to you right because your spirit is behind you oh homo gina what you say wa ogitum dia onso obeboa wanje antum dia eyoma ntizisia medimi phone ama o se mempe okọ waja phone wa phone enkura wo mbaje waja ase nti ye wo binim ho a oye aduro bi a odi sika oye hu aduro a oye aduro agusika nso
or the brower now Gia. A drone be now, or the brown now say, oh, mempe, also chinchina, just men find ya. I don't know, ain't me now. Eti yan ye GT no mune. Near many nacoso. Near what Christopher Bre, or Conocasa, or Tears or Cosa, but Bosom Henyano, or Bonidiano, when yan the way also come from you see deep in that person, say, Salano, GD war, Sa Abosonumu. Enti, any education from right. Enti, oo ye free wa, and yet easy. Just say, ye mahu nim dear Cassia Pan Sana. What me ye through mu kron Christopher so yaka say, ye ni bosom na sepe, na ye nyina kan eni ase. Kwan ya obafa so a obatima church nipa no mananya. Honhom no convention. What I say, wo honhom atu umu no, obatimi ama ono age atum say ampa ine se de mini ase bie ma ama ono age atum. We don't do it yanye. Na ya kan ya no tra, ye kan wie ya na ye kan asem foforo. Sesima obi bo obi dua se odidi num nsu a bosome no enkuno right o sorry ya okwa na okọ dwabanchi sisu no onum okọ didi odidi e nipa kro no awie no okọ bosomfo okọ ka chan se di person asi abomedua mbajo ajaje yansa be ni wom man need num nsuo because ogitum say odidi num nsuo abosome no benyawo enti man need num nsuo kobo bosomfo na amane wa didi anum nsuo owie so akwakobo bosomfo amane say ni person asi abomedua enti saade a mede ma didi anum nsuo na che say kwa neni kwanza okokura ogidi wankwa obowu okwa obowu because ogidi say Bible ni duanti bibi betimesi mbajo aja say so I'm drawing Christians attention me twen Christopher adwena sisu say yesi ye chechire mu a momma ye nhwehwe nyame mu nyansa mfa nchechire agidifo mu say nyipa no kwan obafa so ongi asem no onya gem ko ade a ebe ye adwuma wo ne so enti se bosom wo fie na ye nim se bosom wo ho na ye man aduane ni yan hwe no yan nya na hwe esan se yan ginni a nananamo de ye funuma aboye din akanche afe mfie agunsa wo ye din mu eti se nei omuni wona ese ye ntimi anya yan hwehwe bosom na kira kwan na ye mfa nkoma ade ewura na yenye free anya sa de bia ohawa ese se ba no ebeba sa ha no ebeba ndi wo fie bia yemfa ne se mpanimfo odi animu ko gye saa ne man baaye no omu bia ni hopim ya ba akire so yese yempe saa de ne yepese ye de ko ye be ye den oh say no ni me che say mpanimfo nyina nwu at once wo fie mpanimfo kura bi ewu a mpanimfo e wo kuro no mu no bisa omo abakosema efa saa bosom no ho obenya bia ma na akire wo na mo de akọ na mmom se esifie ho na ewo fie ho no na mo sema abandon na de ene de aboa oka ni bre ane right me da se bebre ye hwe ye kan abusuamu asem yi no etrim ebi kase mabusua de etri omutimo odin o ebi kase abusua mi firim de omuyam ye o ene saa ne ma no eye saa ne ma mi no amabodin etrimoden ne ayam ye ewo ye musua ahodo a ye firim no ewom kase pa sai na da ne ho adie kase pa on say ye kase abusua bitrimu odina ana biya inshirano a yankopon de amaye no abusua bi kan nyina bom umayenye nti bi kura sa bruchini aba obefa we ba kwa na we so obefa we ba kwa na omo extend no ebiemu ema ebi ka bia na akwa abusua bi mu a maame mma ba kwen kura maame mman ehia bi bru a ni eni ho de nyina odwene ho a onti ase na eno no bi o ha e wonchiremu ene sen asem ye yatiefo nti eni ye pa na o monhye no so na emre ni eni ho a kare na ewo ho so ya abofra
na mudi agro mudi nkomo mu kasa na agyanom ne nanom ehwemo na otie wo onsem a ufuofu aka ajetimi ka say akura yi wo mo brother achi betimi de yimusuo ma mane aka he bajo aja say betimi de yimusuo ma mane aka he ono no o de ne ko hye gold mu obepie de hia bepie enti oma amaka nyina beyiye ndi se ohuna family bi na oma amwo mu nyina yiye bi kura bepanyini ana ne etoso mienu wande buru de hia saa bi wa na de na yibusu ama family no abusua no ndi akoye ti say ya agene hyebre ade ama afoforo because ye tie na no asem no nti say ye te wona ye kasa ye di nkomo a ye nhwe ye nkomo ye nkomo so ne ye behwe ahunu say ye nipa papa ana abone ntra bible kan say na mesemo say asenwuhuo biara onipa beka no obebu hu aten atemuda na wonsem so na onam bebu ben na wonsem so na onam bebu fo nti say agya ana na tetefo no agya na etese akora ye kan asem bi o kan asem bi a mede minyaska mama nware kora mienu ana miensa minyaska mede abusua de tintontan no keka nsem bi no mu a omotimi ye ne sa na abusua no nso se ne ye kan se abusua bi wo ho a oye good na bisu ye bad no se yehwe abusua no a the first leadership no mpanyinfo mbedi kan no so mo peya kan abusua no bom ewo kwan papa so edi bibi si ho gina ye sie bi si ho se ni abusua ye ni yenhyehyɛ ni ensese bi edi so no mo hwɛ sanhyehyɛ ensese bi abuso no mo hwɛ sanhyehyɛ ne so a o etimi kopa se busua ni bi a wo ba beka se onko school no ye be yi wa firi abusua mu eye hunahuna ye no abusua ni bi a be hunu se wo ba bokro no wo no wagu abusua ho fi ene ekum ni ebekum na tete no na se obi even kura besi ne no mesremeka in northern region no se ye hwɛ se wo wabraba wo bɔ no nya kama ye be kawa no aduro am wo afra abusua no mu because wo ye ni nguase ma abusua no mbaje wate ase aha eti saa hyehyɛ no wo hɔ se da bia no mo hwɛ se abusua no ne panko an bebem right na binum so wo hɔ a wickedness no ene de abusua bi wo hɔ a obi na no a nuabro nkron a wo wuti so nkwa wo odi obebre se wo animonyam de wo nya bi na we hwan be ware do na we obe ne wanyakunu na we obe nti ye wo abusua bi wo hɔ a invocation omo ka nsam akasakasa frefre no men aha na ne wo mo pa ne se ne wo umoja se ofre enome ma wo a na o accept pa is so powerful than any other thing to me wom kese pa sene nhihye foforo bia eti nia meka ne se abusua omu bi o manu ana nome no omo dome omu bi o manu ana nsem a ensese eba nipa so na eba no abusua no nja asade ma kan na penfo se nye da oboto bo atware frawo nye da ne mpafe be yiru eti abusua bebre wo ho a omo nsama omo ka no ya na mu true right omo ye free right ena bibitri say enti say wo abusua bi mu na wo hwe na abusua ne nyina obia anya ne so ne de na sa wo nko a wato mu a wo say o hwehwe mu ana aha se nko a wato mu a ye won sam bisa bebre ho a se obisa ho what is it ye won sam bisa bebre ho a se obisa ho di asem ne ma campaign men ne ye kra sane etie adwene wo mitim kra sane etie son eturu bi adwene wo timi wo botai wo timi etimi dadi bra won kan ye because ne ye no timi de kire right afei me kra so kra no
nti mehunu ni aduma kuma de achade aduma kuma de mame ana me hunu ye hyase pe obi afutufuo bi a obetufo hyase pe nwoma ahoro bi no kenkan hwe se ebia na wo sinton bi wo wabrabo mu enye kwa enye kwa ese wo hyase na uhwehwem na abusua bia wa hia de niema bi no ma hia niema bi no be ma brabo na akɔnkan obi betimi aboa obi su ntimi mmoa wanya ne wa obetimi aboa no wa ntumi ammoa wa untumi wa oboa de ne besi wa ammoa de ne beba. Very good. Yes, ankomo no. This question is very 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 good. Me ka kire tiefo. Abusua bia no ye wo abusua mu boafo me say a family bia no abusua bia no a Nyankopɔn yi abusua mu boafo ansi wo ye ka say abusua mu boafo a wo ye hwan say asem bi ba abusua no mu a ne say 2 series ni kita no a say otimi de kopia eboa ma abusua no kɔ nkan na sa abusua mu aboafo no wa bibi from wa menka me de menka Nkoranza because Nkoranza ne me de metima kan duru no se abusua mu boafo bi pie mu a bebre be ya hiafo eye aboafo no omu boa ewie be ya hiafo ene sen abusua mu boafo bi ya Nyankopɔn bɔ ne sikani nia otene ne nsa bi betom ade bia oye bia ekoso sani ebe ya obetimi de abo abusua nanso Owoahene eja na ntwi a oya achecha na oya ketwa so ukunu ne nketwa bua ne nam nye bebrebe se obenyina o etinka abusua mu boafo bia no yehunu akoma pa owo a esesa ye yere no maninya fapem ejina so obi gina techem na oka techem na osibeyi no na oso ko gina techem na uyino amamienu obekam nti abusua mu aboafo bebre ho a owo school mu nyina na oboa abusua ade bia owo bia te say otimi ko dipa onu atuani school fees na onu atuani nuam binum school fees ye begya no aboa no ama na nyina nyanyina so agina so no dabi na nese akosu etia meka say akosu a ebi amonti ase meka mama stone meka say mama stone a me maame odi obo me maame ka kire me say kwasi baby a meti fin duri tama na me sha abrabo ase no me a metimi hwe me ho me ya adwuma enti obehwe me de nanso mfa wani nsi so se da bia wo de wa ho de nyina ma me penyina so gina so na se wo gina so wi a minim se ne mi hia bia obetimi de adom me oka asem no ma ne ye mawero ho ma asem no toma koma so na asem no a oka no ampam pampa esie na me isi one room apartment bi amane wo sesima na nsanketo bi ba ho na ekobe se me kusi ne soro ho mede ne tena ka mu kwa me se me plot ni ope ha me ni chini me plot be 4 eso eduru ba akoso no wo se me pe ha mede less than 3 months see apartment man dan sania onoa ope no emma no eye bibia wuramu upon the lighting system e wono the solar can ho se me pese da summu mbaje wati ase na sem no ya asem bia nke se nka awofo nyina ehunu se oba betimi ahwe wa ewo ohwa odi behwe no ye ohwe bi wa odi hwe akran a odi hwe se ono so mfa hwe na ire ne ma ye ohwe bi odi hwe na odi hwe se omfa nidi enti abusua mu aboafo no na nka ewo se yetimi pagya omo ansana moano ahyase ne yeto so biu dodo no a ye pagya omo wo abusua mu no a omo ye abusua mu aboafo no ya pagya na wie okwa akohwe ya manu ma ayasem
Okwa kohwe ya urosu ba aya asem. Nhwe nso esese odi free back na komienu. Papa bi. Ni nua ma no mmiensa. Oso de baako ba ekwaburochi na odi panyin ba ekwaburochi. Kuma no gina na naso se oso de na ba kwaburochi afa no koma yenhwe. Na me de ne ese odi no ko. Papa ya so de no ko e. Dize papa antin kran. Ehia no koyo. Odi ne ko e ehia no koyo. Abrante enso ko e bebo no. So all this insane ma we nyina ye family wickedness no bia. Ono no ba akofo do, ono no to so mienu. Me de panyin ba ekọ. Na se panyin ba no kodura, ye mienu ya kan bom aba be fa wo so de, ni afa kuma de. Oso ompre. Enti abusuamu aboafo no wo yen ya bibiman mu ha. Menka bibiman, yen Nkoranza ha no. Omo wo haw. Wan fanyansa anto ho a Obeboa wie ama wakwa ho kyerem. Obe useless, ebe flow useless person. Enti wan say o kan say obi o ha na o abusuamu na abusuanu mu no wa mbobra bia nyeska. Wo ye boafo, wo de pushi omo nyina. Mo oboa ye nyina, wo de boa omo. Adwuma wo ye nyina, wo de boa abusuanu. Nti nande memisa say eye kura say me madwen say me wabusuama me boa obi. Yes, that is your responsibility. Wo no, wo ye abusuamu boafo. Me mo na me ho nkyere me. Oh no. Biti say papa di awde ye mfanto ho yi. Me do be ko abrochire. Adwene ya adwempa. Obi say me nte ase manfa no nko. Ti obi be ka say ndese sa dan de ma onya entra ne ba bia. Ogina so de koye na ehia no kodokodo. Onim. Ye woniema bebre wo wiase a wo no. Esia yampe mu hwehwemu a ye nte ase. Papa no ne ba kono. Did he talk to his spirit? On ne honhom ka say. Oka bibi chia no honhom. The convention a onya woni mu no na ne say te say. Na okonyina na osuro ho ana. Na oda to say asa atran ya se ma okan wan hwe bibi besi ana. Se onni bibi ho ahode na. Ene ye pe ho nyansa. Right. Okay, sika me de ye be kono. Ebesi 300 million. 300 million. So sanu wakande ya menua no ma miensa. Bia nye 100 million. Ni obetim de ne ba ko mfa nko. Ma wie ma paper mensa. Mbajo wati ase. Sa oye ne sa wie a, ne opese de ne ko no. Otime hwespa guna sum. Na ne ma me akasa me magi bosia de me be yakọ. No afaso afankran na o de na akọ. In wo behind the scene wo nachi abra ono no so senensa so sasika no mu a tumi bia ni ho a obetimi de agina so de adisa adwuma no because ahonhom no so kora omo kamera mbaje wate ase o se me de na ko o se me mpene ska me no be go 300 million ma acha amamo ma wie ma yi misase enti sometimes wo ahode na wo no boga no a ye abusuam buafo no ahode na wo so na ugina na ode yade ntua no mom bia untimi ntu me da say afi yenhwe abuse ho asem wo ye abusuam abuse because abuse a atete a ye de ma abusua no emu nipa no aya na ayro abusua na de ma na abusua no a ebi te say de wen on say ye wo abusua no family head because the family head abusua bia e so yetre abusua pani se o maame no papa no kura nyina wu a ba panyin wo ho ba obekọ abusua ni mu no na ba panyin no ne ma ne nua kuma ne nua ne edi nachi no kọhwe de omo ye omo ho adaze ba ko timi to ba ko so bobba no bono ama ye corporation ase abusua asem mbajo adaze na sai ya wo he nso nti ba ko so timi tena ase kanche kan entam wo onu ana dwene mu egu abusua no so ni ebono no so se ni ebeye ni abusua bi wo ha ne ba di 14 years kura oni ba bi oda abuse
Bajo atase. Abusua bi wo ha ono timi ka kire ne ba wo 30 years say o mama bosia. Bajo atase. Abusua bi wo ha ono no wa wo nkura no bebre school kura won fa bi nko. Bajo atase. Ye wo niam bebre wo ho a se o kan abusua binom niam binom a omo ya no kwasempa ne se nka ese nka yede nipa binom ko police station because se o hwe akora ketwa komunya no a ofie aduane eso di onya bi ni maame se me ni bi papa se me ni bi bi kura anya bi ni woni ntokwa esi wo fie wonti no maame no oso akora no mu aburo a obo no ena me hia ene aware boni nti papa no oso akora no mu abo obo no ena mo maame ho ahinti ema nkora no bebre ani nka fie nti binima aye Oma ya kobolos oma tu fie titi abontene eniama ti bebre ba ye dia gunkura binom so nti no bembiri atiti abontene nti se okoto se obiti wi base na otewo onum wi a susu bunaten mbajo ataze efiri ni efiri wo bibia yema no oni asondwe wo fie ho mbajo ataze oni asondwe nanso wi base wo akoyen obi beto Ghanaian beans oto a ekitano saa na odi akọ base wo okoduru base wo a no abiema si ho when you go there you see wonderful things yet ya yensusu mu wo maten at least ye wo bibia yenyi wo mu mfiri mu omukore prekora se ebeyi wo mafiri mu obie aduane mu si ho a obehwe na we yati kakra na o maja ne aka na ma no no adi omo ni pe ono ne kotwe ba bia ati kakra ni obedi a ebe ma otimi dia tenase foforo ba o ba ye ne saa kakra se oniska obetima kwakotena ho se 3-4 days komu nya ne da wi yo pe bi obenya bi o ya chele ya na waturo mi kakra o so yo o wie ya na waturo ni bi hwe odo a omo kire ne wo ho na kwa abusu am kohwe ne maame nua ewo fufuo pam mo wi a pa ombedi ni nyina agya no e mani bi ni ne maame ankasa kura timi wo fufuo omma no because of mfonso ketua bi a abrante na ye na se ye ne saa na ye pese a kire se atete right ni ye to nipa no so yanhwe family bondage no tiawa na ye ma frefo kwan mram okay se ye hwe family bondage ye wo niema binim wo ho a abusua bi wo ho a ntiase anim wo bakọ na akyinjeje right se obidi adwempa ba se yenye ne se na emo abusua no yenyama abusua ni yiye enti binum de wo mu a omo adwene nyina ne se omo yese ne be ya abusua no enkoso abusua no bandage no bi ye communication omo kasa okasa jen kasa so ne de ne paba enti ema abusua no ne pa bia asesa ne saka bia no ohwere ye wo bi so wo ho a omo de ni omo ye ne se somwobo obo ho somwo sa ewo yemsei nti wo bakọ na abusua ni mu no division of labor obia nanka ma menua ba se wo union enso okona kohwa right omo kasa keke afei ye wo bisu wo ho a ono ne die wo mu ni se ne dwuma wadi ye kwan a ode abusua no sika sembe fa so se ne be ya ono nkoa ebeba no ho abusua sika nyina emra no ho nti ode ne ode wo mu kohye saa no me a ete saa no ase
ɛma abusua no ɛkɔ ahokyere mu ba bɛhwɛ ne baakofo na deɛ ɔde kɔhyɛ aseɛ no so no yɛhyɛ ne sɛ mma abusuani bi bibia facha abɔntensofo nti ɛma abusua no kɔhyɛ nnɔmɛ ne ɔhaw ahoro mu right abusuafo ɛnɛ baabi a yɛde nkɔmmɔ no aduro ne abusua mu nhyira abusua mu nnɔmɛ ɛnneɛma a yɛbiebie so obi yɛ abusua mu boafoɔ ansa na bɛboa na wobɛboa wi na ho nkɔkyerɛw pɛ ho nyansa ansa baabi a yɛduru yɛ ma kwan na wafrɛ aba so aba bɛkyerɛ wadwen 050-205-7003 050-205-7003 0598-994-994 0598-994-994 Enkoma a yɛde ato dwai deɛ na wasua ɛwɔ mu deɛ na wafa afiri mu wɔmfa nto ho ne deɛ wɔ he deɛ wɔn na asi wɔ wabusua mu pɛn a wobɛtumi de bi aka ayɛ afutuo ama yɛde ayɛ adesua wɔn nso fo adwenkyerɛ bra bɛka opani deɛ yi ɛho na yɛnyina nɛ yɛni nkɔmmɔ abusua mu nnome abusua mu nhyira ahodoɔ nnome bi a yɛwo yɛto mu kwan a yɛbɛfa so ayi yɛ ho afiri mu ɛnɛ yɛabobɔ no nyinaa ɛso 0598-994-994 050-205-7003 050-205-7003 o frɛ na waba so aba bɛkyerɛ wo nso wadwen ɛwɔ ha ɛnom abibiman dwumadie so nie ɛwɔ Adea Akye Abia dwumadie ɛso ɛnɛ nso Adea Akye ma yɛnte wo nka kyerɛ wadwen ɛwɔ nkɔmmɔ yi ho sɛ ɛbɛyɛ a yabusua mu enema bi a yɛni apasoɔ enema bi a yabu yɛni agusoɔ enema bi a yɛyɛ a ɛdan yɛ nnome enema bi a yɛyɛ a ɛbɛfrɛ nhyira ma yɛn enema bi a yɛgye tom a yɛni kura na yɛ ho so sɛ yɛagye saa nema no nyinaa tom na nnɛ edi yɛnya no ɛho nkɔmɔ na yɛdie anɔpɛ woso asɛm mu sɛn wadwenkyerɛ ɛne sɛn 0598 994 994 0598 994 Vodafone no 050 205 7003 ofre wabaso na waba abekere wonso wadwen ewo ha opani at this point no na o mayen asam no de awie na yenhwe take home message na ye den ya de wona yemfa nkɔwen ye ho kopem ene na wotwe a ye besan ahia nia me sisudua ye family wickedness family wickedness no ye woni pa no binim wo mu a omode omudwuma omudia ne se ne bone a ebeba abusuani mu ho adwuma no omoye nti adepa bia eba abusuanu bia no omode omobutan so ombotwetwen saa niama no asare right nti ohwe saa nkrofo no a omo ankasa no omo yerio no omope obahwe na papa no wa wo ne ba aduane kura ne akra mbedi no ono no omfa ho akra no beda omfa no ho obahwe akra bi na kuro bi atu no ne na ho se ne health na pomde no ho no obia mfa ho nti senye nyankopon ne bebo no ama ono atimi anyane bo ya eba sa ne eba no se ede ye yawo wura nkora ne mu akora bi hwe na tare ye hye no no hwe ne tebea ede yiye wura ne mu nti sa nkora no omutumi ekese omo papa no right without pronouncement make them without pronouncement omfana no nka omiena no nka nanso ye yawa odi o company odi no hototo binim hu ana ohwe sane a binim tie na ono tie a ne honhomo ede nnome eto awofo so na ekobasa saa nnome no amanfo hunu abosomfo enkura hunu na omo ayi afiri ho eti mesre atiefo se momma meye ni mra ye ho so right ade bia ye bia no yenka ne se ye ne positive right. Se ne kwampa so ani ni yiye mu se ne ebe ya ebetumi aboa ma ye nso yiyo a ye dwene ho yenya saa yiyo ne bi esanse ne ye de ma eno ane yensa ebesanka right openi yebeda se anope nkoma wode ebreyen Adea Akye Abia dwumadie so eni akasema mienu na abo nonkono empaimu yeda owura adwuma Johnson ase bebre dwumadie no live ewo YouTube live ewo
Facebook wobetumi akɔ na wakɔ akɔhwɛ dwumadie no bio na wadi nkɔmmɔ ma yɛmfa aseda ɛma Vibrant Multimedia anopɛ ɔsɛ waba adwuma wobɛyɛ printing wobɛyɛ design solution bia fabra ha enom na enyama assembly dwuma bro sign so ani dis office nhwɛ animu store dine number 20 ni 21 no na uwom oye general printing large format printing DTF photocopying picture framing oye ni nyina eho adwuma obɛfrɛ 0345463216 oni wo mo eni edwa ebɛboa Tabia herbal product no edaswa ewudwa eso oko pharmacy herbal ne chemical shop ahodo nyina mu a onsa ebeka bi Tabia fundro anu enam emanipadua hoden ya na wape bia nom 0343 686861 sebe ya ebetume aboa ama bibia akoso Anopay St. Mark's Natural Health Clinic Dr. Anansa watena say bomadi anabra announce on saw yade osa yade bia oba obetume aboa enkanka ni say obe test bia da laboratory test and arbitrary scan obe ni nyina ama juada kopememene da oye adwuma enti friend 0592 928 786 oni wono eninkita ho a ebetume aboa 3A Herbal Center frefro that 3A cool capsules no ebetimi aboa na waba beje wayaresa ano enam etumi sisi yade eyi koko epama yamtim enti ya na wahye no nso wone wo mo entu anamon a ebetumi aboa enti se koko aduro nka ye wono ma enkan ema nkwa agyanan basabasa pharmacy herbal ne chemical shop biemu okwa obenya bi 0546 107 107 ye friend koko master Yitre Herbal Center of Mame Esther Ninro enie wadene nyina ba beja sompa ha tumnika na bra na ansa na beba no fresh of Mame 0246 775319 wone wo mu ninkomo na nadro eye kama pa na one collection eton tade nyina ma ne mema ntade jeans trouser nika atade be kwa asore de be kwa adwuma de be kwa badwamu de be kwa program biasa no na one collections eton bi afi ose yemfanto anim se o customize t-shirt ahodo asore de ayi de afi programs ahodo enyina ho eye t-shirt obeye amount na opese tro udingu jesi achi a obe ni nyina kama ede amount eche ne ekeka ho okwa ubenya bi ose yenka wo se wo runabout no so obe NPP office no obe friend 0543 8892 09 wone wo mo eninkita ho perfect kitchen and pub ahaya baby a ubetimi aba na waba abedidie ye waduane asort pi emo aduane indomie fufuo ene enuane ahodo pi ewo ho a ubetimi adibie juada kopem kwesi ada ye adwuma endi tumnika na bra friend 025 6031901 na bibia enye kama Y Junction no so Nkoranza techima kwan no so ene wo ye ben eye ufri Steve abro sign na wadru ha enom VRA officer mono no nchen hwa Dr. Obosa no pay watena so say ni subiri akoma yade atipaye fabra na onhwe 0249 761508 o juada kopem memene da doctor eye adwuma ye be kwa phone Vital 05 womo sadre ne de call Divine Winners Company Limited womo ne de dre abadwa so ye dupa se awudro nim original liquid fertilizer ensuo awudro bia nim man no baye man moa yen fafra wonso waduan obedi aya atotwe kama ama bibia ye kama okọ Francis Tewia ho benya bi Alpha and Omega obenya bi ono abontwibo esia ko benya bi ayere de jasai ho 0243 852-751 wone wo mo eninkita ho ebebo abogibo ni o sikamane mobile phone so de na afi bank ahodo ebi ne Nkoranza Fidelity Ecobank Access Bank Carl Bank FBN na GT Bank Bogibo Ventures be ne nyina amount kama Nkoranza di nkrase na wo assembly dwema bros an nchen hwa 0248089463 wone won into anamon Kwabis Educational Complex frefro say wo mo Nkoranza new magazine techima kwan so ya disuya no ya sha ase free crèche ekosi senior high school oba senior high school na ya sha ase eje esuafo
form 1 form 2 form 3 ena transfer nkwadaa no mu nyinaa mu betimi aba ha wo maame na aba transfer wo papa na aba transfer anaso kura say bia ba bia wono wani nye ho na wo pese ye ba ha ye betimi agyew na wa ba adesua wo ba ba bia wo beda wo ho wo benya aduane adi kama ne ne keka ho enyina akade ne nema boa de kyerɛ na adesua ye woni nyina bi 0348876028 ebeboa ama bibia ye kama Dr. Magashi ni o Dr. mu Dr. Pani enie wose yen kaka wo se o ma ho ye ha utumni kana ba ha ebetumi aboa na bibia aye kama ede ama Dr. Magashi se sunsun yade honamani yade osane nyina ye otechima Hanso Brigade Pentecost Junction hwa fra 0544580936 afei ye wotakura de kaso akra ena kumase oba ebeboa 21st clinic for ne so asense for dwumadi emra ayaresa edimu enupa emfidipa doctor for nim de e wo soro yesa yade bia ye adwuma na wotwe mu nyina enkankane intinimu yade sciatica intini firi usisi echifa osirem ekọ nan a esi form no ho techema ebeye oya ne ya na efre ne sciatica wadaroma fabra na yenhwe emfa emao nyame ya adoma wo de ba abroswa nansa obehunu wanim kwan mesrew ko 21st clinic ma obia nka sabe asembia mfa 21st clinic ho emfa nkyerɛw wankasa kɔ empanin se wonsa demu a yeni nyawo enti no utum ni kana wokɔ hɔ enoma wobɛte de amekan ase adokota fo no bɔ adwuma pa Nkoranza de no ɛwɔ Children's Park in Chen Presby Bank nhwɛ ni mu ɛna ebi wo techima ebi wo wanchi brekum sunwane ebi wo Kumase Oboase Takwa ebi wo Takra de ebi wo Kofodua ebi wo Accra East Legon ebi wo Kaswa ɛne mmea bebre nkrabata dunum Ghana ni nyina yɛ adwuma 0540311311 0540311311 na wafrɛ wo mo ɛne wo no atu anamo abusuafo yɛbɛda systematic press ase anopɛ nonumpa mu no ne yɛ hye ase YouTube ɛna Facebook ɔmo de yɛ kɔso ɔne sɔfo ai ɛna afei yɛbɛda brother Philip ne yɛwura apamo ase ɛne adɔfo a wɔmboa ɛhwɛ ɛma dwumadie yɛ nkɔso nyinaa yɛda obi bia ase medin ɛde Owoahene Acheampong nyame yɛ adom a ɔkyena yɛde dwumadie no foforo ɛbɛbrɛ na maka kyerɛ sɛ bosome foforo a yɛba be hyase memene da kofri ne dwoada no yɛbɛhunu nsakyera yɛ pii ɛwɔ yɛ dwumadie mu nti no yɛ na wakɔso ɛne yɛ atu anamo afi sɛ adeɛ bi akye a sompa yɛnyini ɛkɔ yɛnim adeɛ bi akye a yɛde ade foforo ba adeɛ bi akye a yɛde ade a ebema won kan kro aba no ɛna yɛde ɛbrɛ wo makane sa mawie no ha ɛna anopɛi mede medwumadie esi moa munua bɛma Owoahene Acheampong enie meda mo nyinaa ase ɛma mo mo ani tia wɔgyeme ahenewa